Thank you. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mikozi. Nongsi phibam phatabna maram oirkanda ekoi program se ekoi hongna basem saba loirabani ekoi program se hodok charage aduna ahan bada program se hoba yana na bagi damakta todo endoni kai khumna jariba honorable singh se ekoi gi daisda ahan bada ko phatsage ahan bada ngesigi yamna chamna tahata sinjaba reception program की दाइस के फम लांग लिंसन बिनबीदमक्ता अहानबदा थोदोइंदोनि काई खुमना जरिबा मिंगे नांगचरबदा श्री ओ इबोबी सिंह ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ngasi samna tahata sinjaba sigumba reception program की दाइस के फम लांग लिंसन बिनबीदमक्ता नोरु नांगचरी लोना थोदोइंदोनि काई खुमना जरिबा हौजी हौजी मिंगोना हंगचरबदा श्री एल लोकेश्वर ऑनरेबल एमएलए ट्रेजरर एमपीसीसी बुसु ngasi sigumba दाइस के फम लांग सिदा लिंसन बिनबीदमक्ता नोरु हंगचरी मखा तारकपदा थोदोइंदोनि काई खुमना जरिबा खोय यामना कन्ना हाइरिबा मिसक असितबु ngasi manipur gi tangdu lekta draba india gi asigum loga democracy bu mang higado miku pasida democracy sibu kanbang amba misak amakhak manipur da gi suksoi soi dan chahan da ba yade haido jam kanna hin din tumdara khona jakiba adu gi mai pakba phangakhraba thoidon dona mingoina panjarabada kai khumna jariba dr angamcha bimol akoijam honorable elected mp inner manipur busu ngasi gi दाइस फम लांग सिदा इलेक्शन बिना पे तो नोना हंगचरी लेना थोदो अंदरनि काई खुमना जरिबा मिंगना हंगचरबदा एमडी फजवाहिन ऑनरेबल एक्सएमएलए वर्किंग प्रेसिडेंट एमपीसीसी बुसु ngasiga siguro दाइस फम लांग सिदा इलेक्शन बिना पे तो नोना हंगचरी लोना ngasi sigum laba phampak asil lakna bagi damakta ngasi kai khumna jariba ona siba mp oina bagi damakta lelong kendra sida kan ba thodang lo khiba lelong kendra gi thodang na khumna jariba yamna achoba daita lobi raga khotna bigiba agi nungsi jaraba ahlaman onai keram singh ahan bada ngasi ki dais ki phum lang se ling chhung na bai damakta ka khatcharake minga hangachara bada alas nizamuddin social worker lilong bazar mahak busungasi ke sigum laba phum lang se da ling chhung bina bai damakta na hangachari loina na thodo andoni kai khumna jariba minga hangachara bada md idris ali pradhan Torolam betul program panchayat pusung sige siguro betul si pembanggal yang sendiri betul betul lalu angkat seri lono na thodan doni kai khumna jariba Lulong Block Congress Committee ki president hoina thau pubi riba kai khumna jariba na mudin busu
ngasi ge sigum lo badai si pham lang de leng chen bidam bidam te nalung nangat chari loina now kai khumna jari ba Syed Anwar Hussain ex candidate INC bu sunga sige sigum lo badai si pham lang de leng chen bidam bidam te nalung nangat chari Muhammad Abdul Hasim ayeza kai khumna jari ba educationist Mahapusunga sigi sigum lo badai si pham lang de leng chen bidam bidam te nalung nangat chari Mathanda ikai khumna jari ba igi yamba Siraj Ahmad LSB General Secretary MPCC usunga sige sigum lo badai si pham lang de leng chen bidam te nalung nangat chari Aku ikai khomna jaraba MPCCI gi president aku huzik aku irapi yoksilale aduna ngasigi asigum laba program nasigi dais gi maruoiba luching basing kokhalingai tanjada president lakko gi ngaitang aku break ama khatang laujabani president ama famasi hek yoksalapaga aku amu program si gi dais gi da kokhati ga da luching basing adu makhasa tharaga program si makhasa tharaga dabani aduna Aku ikai khomna jaraba president na lakti ke dalam bida aku mayam puna makna lepsil libadu kitang leithok pinana bagi damat norok na hanggat cari adoga ahang betul kising sida mayam puna mak pembina bagi damat norok na hanggat cari Sri K. Meghachandra, Presiden MPCC, Sri K. Meghachandra, Asam na ikai khumna jaraba, aikoi Manipur Pradesh Congress Committee gi President wa biri bai kai khumna jaraba Honorable MLA Sri Meghachandra aikoi irakte yoksin birakre, ikai khumna jaraba na mafam sidi yoksin birakwa ikoi pun makilai waktu or lusing besibo ikoi kuwak sanggau tarana kongkina si haina mukahun hangatke. Hangat cari, thadwan dong kai khumna jari ba Sri Nungoina hangat cara bada Sri K. Meghachandra Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee busunga sigi dai si pham lang de lengchen bina bida mukta nolu hangat cari loina na makha tarak pada Muhammad Zakir Hussain Chairman Minority Department MPCC busu ngasiga sigum laba dai si pham lang si lengchen bina bida mukta nolu hangat cari mathangda aigi yamba Islauddin Allies Kora Convener All Lilong Election Campaign Committee busung si gesigum labadai si pham lang de lengchen bina bida mukta nolu hangat cari Next MD Abdul Nasir Retired DSP Hangam Thabi aigi bai busung si gesigum labadai si pham lang de lengchen bina bida mukta nolu hangat cari loina na aigi yamba Nasir Khan Elias Imam Social Worker busu ngasi ge sigum labadai si pham lang de lengchen bina bida mukta nolu hangat cari Alhaj Abdul Hai Retired Accountant Officer busu ngasi ge sigum labadai si pham lang de lengchen bina bida mukta nolu hangat cari doga loina na ikai khumna jari ba Maulana Wahidur Rahman former President Social Democratic Party of India SDPI busunga sige sigum laba dai si pham lang si lengchen bina bida mukta nolu hangat cari loina na Alhaj Salahuddin AC Tribal Development Corporation busunga sige sigum laba dai si pham lang si lengchen bina bida mukta nolu hangat cari Alhaj Abdul Halim Shah General Secretary Central Idga Lilong Hyderabad Idga Park asigi Central Committee gi Secretary gi thobubi riba kai khumna jari ba busunga sigi daji pham lang de lengchen bina bai damak da nolu hangat cari
लोयना लोयना थोदन दोने काय खुमना जरीबा डॉक्टर अब्दुल सलाम असिस्टेंट प्रोफेसर थवाल कॉलेज बुसु ngasiगे सिगुम लबदाइस की फमफम लांग लेंग सन बिना में दमक तनो लोग नांगत सरी एमडी अब्दुल करीम टीचर लिलोंग उबक थोंग बुसु ngasiगे सिगुम लबदाइस की फमफम लांग लेंग सन बिना में दमक तनो लोग नांगत सरी लोयना लोयना आगी यामा वाई बिमल सिंह सोशल वर्कर बुसु ngasiगे सिगुम लबदाइस की फमफम लांग लेंग सन बिना में दमक तनो लोग नांगत सरी W Kunjaras आगी यामा सोशल वर्कर खेमन बुसु ngasiगे सिगुम लबदाइस की फमफम लांग लेंग सन बिना में दमक तनो लोग नांगत सरी MD Kabir Ahmad National General Secretary NSUI busu ngasiगे फमफम दाइस की फमफम लांग लेंग सन बिना में दमक तनो लोग नांगत सरी Alhas Riyad Dil social worker Tairin Makung busu ngasiga sigum lawdai si phampham lang de lengchen bina bida manoluk nangkat sari Alhas Ramizuddin social worker busu ngasiga dai si phampham lang de lengchen bina bida manoluk nangkat sari Loina loina lang Mistress Khadijan member PCC Lilong busu ngasiga dai si phampham lang de lengchen bina bida manoluk nangkat sari Duga loina lang Laikai sige al Mingwan angkat sara bada Zawdin butsu ngasiga siguro pampham na ngasida lengchen bina bida manolung angkat sari Duga loina na todo ngane kai kumna sari baigi yamba Kai raudagi lang birakpa Wahidur Rahman General Secretary MPCC butsu ngasiga siguro bada isi pampham na ngasida lengchen bina bida manolung angkat sari Duga loina na Amir Hussain kai kumna sari butsu General Secretary MPCC butsu Organization MPCC butsu ngasiga pampham na da isi pampham na ngasida lengchen bina bida manolung angkat sari Loina loina Abdul Hakim Kaibung retired accountant electricity department government of Masigi yamna thata hai yamna chamna chinjaba reception program sigi kai khum honorable sing na dais ki phumphum lang de lengchen bikraba ki matung asida gi Phampham lang de lengchen biriba sigong loba honorable sing asibu lengan present to bina bedamakta ikai khumna jariba mingwana hangat charabada kai khumna jariba aigiyamba Siraj Ahmad Elias Boy loina Anwar Hussain loina Nasir Khan Elias Imam Hai bai kai khumna jariba yamba singa sina ngasige honorable singa sigi lengan phikudol to bigani duga loina ngak bigani mathangda ekogi organ markhatna kai khumna jariba lila ngasigi su aidi jariba yamba Madur Rahman Jila Parishad busuk ngasigi sigum labadai si phampham lang si lengchen bina bai damu tanolu nangkat sari puro kai khumna jari bai koigi nimana nangkat sara bada honorable Bobby Singh honorable former chief minister government of Manipur aduga Shri K. Meghat Chandra, Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee, Shri L. Lokeshwar, Honorable MLA, Treasurer MPCC, Dr. Angomcha Bimal Akoizam, Honorable Elected MP Nar Manipur, Dr. MD Fazurahim, Honorable ex-MLA, Working President MPCC, High River Singh, Honorable Singh Asida, Ikoyam Baham Masina, Lengan PSC Kutam Tobigani, Target seri makatarak pasidi lemho riba kai khumna jariba daiji member singa sibusu ngasigi lengan phi kudon tobina na budamak dai kai khumna jariba koi gi jut singi na tobigani adra hai riba lemho riba dignitary singa sibu
ꯗꯥꯏꯁ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯂꯨꯛ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ Niko mi yaman ke stage to kanaba yam ni sai stage hai no ma tau jul lai sinu ba si program gi makha chathak poina akhoi gi ngasigi sigulaba tahata sinjaba jam chamlaga reception program asigi opening kira tobinar me damakta thodoi ne kai khumna jaribam hafiz maulana jimuddin bo ngasigi program asiga mari leinaba kira opening kira nam tang tobina namno luk nang gasari ngapi gani sorry program gi marak thakna akoi gi aigi now NSUI state secretary hangacharabda dil chatna maki maike dagi akhoi namai palak labai kai khumna jarba honorable MP oja bimola koi jamda present amtang taujage haidi mudo to bina na banon hangachar program gi marak thakna akhoi amuka suhanna ka khachari agi kai khumna jarba che khadijan kai khumna jariba agi se mistress khadijan member PCC lilong na chu ngasigi kai khumna jariba honorable MP da ikhoi khudol ama to bigani silaw na live si share ka to sai wa pham tamin na si nung tar ka daw re nung sim yaman sila nung ado thank you program ni makha chatra koina kai khumna jariba hafiz maulana jimuddin ngasigi opening kirat amtang khudol to bina namana nung hangachari lengkha pirakchi ala maulana jimuddin khair ka daw jala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ما شاء الله تغتسري حافظ مولانا نظيم الدين program की मखास से थक कोई ना कोई मांगते कोई की जो चिंगी अमदी कोई की इलेक्शन कैंपेन कमेटी की मरकते की मियोई खरा कोई की ममांगदगन हान माई पाक पुनुमित से कोई ऑनरेबल एमपी से उनब फंगहुदबन मरम ओइरकांदा मदुदा कोई लई हुकनी हाइदना मकोई ngasi की प्रोग्राम कोई कोई सिमजबनी अदो कोई ऑनरेबल द लई से खुदोल तौबिना बै दमकता लई परिंग से खुदोल तौबिना बै दमकता आई मिंग सिंगदो मथंग थंग कौथोक चरके पुन्ना ओके हजे मतम लई तबने नोंगचिंग की फिबम फतबन मर मोरकांदा गसाय अला अला मोन तो सेन तौरम बने अदो हजे पुन्ना तौरगा आइदि लई सिंगदो पायरगा दो मिसाई सा कौर इबो मी सिंगदो पायरगा हुपीरो अहान मदा काई खुमना जरिबा मौलाना वहीदुर प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट एसडीपीआई इद्रिस अली प्रधान तुरेलन बेतो खोंग ग्राम पंचायत इस्लाम कोरा दुगलोइना इमाम नसीर खान इमामुद्दीन प्रेसिडेंट लिलोंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अनवर हुसैन कैंडिडेट आईएनसी सिराज अहमद एलाइस बॉय जाकिर हुसैन अब्दुल हसीम बशीर अहमद रमीजुद्दीन अब्दुल मतलिब औलाद रिकास रोहित जमशेद हाइरिबा सिंह असिना खोगी ऑनरेबल अनब एमपी असिदा खोगी हाइरिबा लाई परिंगी खुदोल असि तौबिगनी थैंक यू थगतसरी कोई ओके कोई कई खुमनजरी बसिदा कोई लई परेंग जोपद मैम खुबा अमतंग खुबीरगा मोटिवेशन तौबिदम नगतसरी ओके तो थगतसरी कोई ऑनरेबल दे कोई लई परेंग प्रेजेंट तौकर मतुंग असिदा प्रोग्राम की मखा चतरक बोइना
ngasi ge sigumlaba program masigi welcome address bibina na to don don kai khumna jariba ai giyamba Islauddin Elias Khura convener election campaign committee nolong angkat sari thoidok hendok ni kai khumna jaraba ngasi ge sigumlaba taraga nipan suba Lok Sabha ga gi election da Inner Manipur Parliamentary Constituency gi Indian National Congress ki mihut aduga Indian Alliance ki na adugum laba amata ngairaba mire ikai khumna jaraba mai pakraba ozai bungo Dr. Angom Bimol Apoijam okpagi thoram asida thoidok hendok na ikai khumna jaraba Manipur gi adigum laba yamna maru oiba tam kayarak Manipur gi Chief Minister oibiram laba ikai khumna jaraba ngasi gi Congress Legislature Party gi leader oina lebiri ba ikai khumna jaraba ming oina panjaraba da ahlibungo okram ibobi loinana Manipur Pradesh Congress Committee gi President oina thopubiriba ikai khumna jaraba adum laba Honorable MLA K Meghachandra hauji mak Manipur gi adugum laba Manipur Legislative Assembly member oibiriba ikai khumna jaraba MLA L Lokeshwar aduga aikhoina khanjabadagi mai pakpiduna Inner Manipur Parliamentary Constituency gi adugum laba MP oina mihut oina satpigragadaba ikai khumna jaraba aigi ozai bungo Apoijam Bimol loinana hanagi MLA oibiramba Manipur Pradesh Congress Committee gi working president ikai khumna jaraba ex MLA Fazul Rahim loinana dai lengsin biriba asigum laba ozai bungo gi campaign tobada achoba dai talokhiba kendra sigi mapung oiba lusing basing mingoi panjadrabasu mangda ojabu bahut pin pibiduna mai pakhan bikraba ikai khumna sing aduga ngasigi lengdi raktana lehuriba ojabu mai pakada bahut pibi rakhiba khwai punama ngasigi print amadi electronic media gi silina punamapu ahan mamaktada aina asigum laba achamba thoram masida taramna opcheri tasengna aikoi Zabimol akoi Lilong Kendra ning tamna second kharato oirabasu bagi adugumba khudong chaba phangbasi ngasina ahanbani telaba matamgi manungda ozai bungona mafam sida latna election gi damak mari laina phamin nabagi khudong chaba phanghokde adubu laipaki asigum laba Bharat ki constitution kanba democracy kanba polarization muthatpa haiba wafam sida mayek seng laipak se masi on da baya de haiba miyeng dugi makhada changsilakpa adugumba election dugi Indian Alliance ki mihut oina lakhiba tongan mo political party organization kayamna punchin sen kiba campaign committee na miyamna nungsidra leiraba awon mo pamaba laipak miyamna vote pigedaba mafam mamai chumnanaba khaktagi campaign tawjakhiba adugumba campaign committee na miyam punamakna pibirakhiba buhotuna ngasidi Manipur gi adugum laba mai pakpada Lilong Kendrana khwaidagi hena masing henbo oire haibase masi ekoi praja punamakki adugumba vote ki khudol do yamna taramna okche yamasung madugi taramna okchaba nungai jabado ngasigi asigum laba oja amasung leba miyam okpagi thoram sida aikoina praja gi vote chu amuk heni kai kumna bamsung okchabado aikoi phongdokcheri aikoi tasengna tongan ba social organization singna adum polarization gi Bharat ki constitution kandaba yaroi lepak se kanggung chaire masinga kadabani haidna pirakhiba adum campaign do madugi manungda tongan ba organization aina maming 15 basu tongan ba forum kaya ma lilong de tholakhiba loinani Indian Alliance ta yauba
पार्टी पुनमक कम्युनिस्ट पार्टी अदुगा सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी तोंगान तोंगान बा पार्टी अमसुंग इंडियन नेशनल कांग्रेस हाइरिबा पार्टी दो मधु पुनसनरपा लोइनना अखोई पुनमन पुनसलब मतुंगदा अखोई पुनसिन किबा याकिबा अदुमकसु ngasi se oksin bagi thoram du ngasi na oijage अखोई ममांगदा ओक्चबगी थौरम फंगिदे थोदोक हेंदोंगना लुचिंग सिंगसिगे अखोई मपुंग ओइबा वा तारसी लेबा की ओइबा राजनीति की अवस्था दि मियाम पुनमने हेना कंगी खुदोंग चाबा लौरगो वाफम कया अमदि थमनिंगी अदुबु नोमि सिंगी असिगुमलबा खुदोंग चादब लेबना मरम ओइरगा अथुब मतमदा प्रोग्राम से लोइसिंदब यारोइदबना मरम ओइरगा अखोई पुनमकना निंग थुंगना पिजखिबा बोतो मधु माइ पाकना लाइबो ओजा कोई जम बिमोल बोय कोइना तारामना ngasi okpagi thoram se masida yaubiriba khwai punamaksu okjare loinana luchingba punamaksu oksinjari aduga sinja langjariba singna sinjabada pendaba punamak myam punamona thadok pidna program se aroi pautang yaumina si haiba aten bo wafam kharasi thamjara tension jage khuda Thagat am Islamuddin sigi welcome address pipi rambai damakta makatarak program gi makatarak poina kai khumna jariba gyoza julasim member election campaign committee lilong ke andrabusu ngasigi samba sigum ta hata sinjaba program sigi khoi kinap address tentang pipi na na norok nanggat sari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahan mamukte de koi punukuk sembiri ba Allah mapu mahak ko thagachari amasum haki asanra habib koi ge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusuwa ahan badai koi na darus sharif hazari ngasi honorable MP yang nanggachar bada Dr. Azhar Bimol ओजा है तुम हायरे सिन तुम पक्के बतेगे वो पोप की थोड़ा बस इधर लेंसेन भी रिबा कोई पुनमुनी काय खुन नजरिबा तांग कायरक मणिपुर की सी मिनिस्टर ओबिरम्बा लोइनाना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट मी मोइनांगा चद्रबसु मतम संगनावाई हाइरिबा लेंसिन भेरिबा डिग्निटरी सिंह पुनम पोई काय खुनबा उच्चबगा लोइनाना मांग लेंसिन भेरिबा आलमन अलमाई कराम सिंह हाजी मुंशी लमदंग बसी के संगनारबा इंटेलेक्चुअल सिंह थदो हिंदोना राजनीति दबो बलमचिंग लमता पेरिबा आलमन सिंह पुनम पो छात्र नहरो पुनम पोई काय खुनबो चरी थदो हिंदोना आखै संगपदा हौरे याम नंग सांग नंग बीगन वाजन आई सुम सांगन बदुदनी आई याम खा हाइजरोय सांगजरोय ngasi इंशाल्लाह आई मरोय बाव हाय मनि खतंग आई gi oina maroy jabani myamna tabada maroy ramdabadi ai ai phom kharadang thamjaraga loisenjage ngasi khoina koi gi kai kamnujeri bo naribal MP bo oppogi thorum pangthoi bisikari gino पांथोक तरगने करी तौदोरी ब्रा पांथोई बिसिके मरम हाय बने सिंबाई खोय म्याम ने खंगी ngambani अखोय लिलोंग केंद्रना मपुंगन मुस्लिम सिंह खुंदारी बा मफम सिदा लिसिंग कुन माथर का सातरेट मफु निपान वोट पी के हाय बसे मणिपुर की इतिहास ते लेहोरगा दबा म ओइबना अखोय पुनमना मणिपुर की हिस्ट्री एम सेमबदा ngasi के फंफम अमसि सिसुया होननबगे दमकता तंगाई फदन सिंदबा यादबा अदगै खोई इकाई खुमनजरी बपुन बंगसु लिलोंगा अमुक्तंग कुमा अगा मयाम सिगा सखंग मखेंग नरगा अखोई इंटरेक्शन खरा तोंगिनरगा अखोई के फेस टू फेस माइगा उनरगा नुक्सिनबदो फोंदोक मिनसि हाइबगी अपाम बल लैबा अदुगा मपाचाना ngasiगी असिगुम्बा अखोई ना उपगी रिसेप्शन सेरेमनी असि खोई पांथोक सबने लोइनाना अखोई हंदके तरानी पालक सुबा लोकसभा की
इलेक्शन से आईडी लिसिंग कुल माथो का चात्रे मरफुनी पान फांगे बसे अखोई न मियोई घरदा हंगे करीगी वोट पर दौर बेलो बीजेपी दा सरकार जो पाले नरेंद्र मोदी आए बजे जो अदुके मतिक शक्ति लेबा इंटरनेशनल फिगर बनी अदु रुपा चौहुम से एली वोट से पीछे है मी घरदा होहलुबदा अदु रसोई गोई आते ओजा भी मोदो वोट पीगनी है बसे नुपी लेनो 7% नुपी है ग्रुप सिना मपुंग में वोट पी की बनाए बसे ngasi election bill ba honorable MP na ningsing begani nupi ki buhat ni mapung na nupi na ni ngasi akhoi bu manipur da lebo pangan sing sina manipur ki culture bu kalli bu nupi sing sini lairik lai so educationally nupi sing sina ngasi ngarang na hando haitu khiba nit to su nupa masa amani de ni yaw de lelong de gi nupi masa ngak ta na phagol lai jo nupi empowerment nama pi bada ngasi election phiriba dignitary sing so koi ke pangan nupi sing se bo khare na pungning changchan binana bagi damakta ekoi wapam simu su thamjari ekoi mapungena ekoi na haram jeri ba sikari gino manipur se awon mawala agani पालिबा सरकार से बीजेपी की ओइजरबसु अखोई की प्लेटफॉर्म मा अखोई नंगांगुदा ताबी गदौबा अदुम बाई खोई की लीडर अमा लेरे हाइब की थमोइदा नुआई जबुदुना ngasiदी होटल दा टॉप ऑफ द टाउन हाइदना हेक्टेन दा मची दा अमुक्तदी उनिंगिदा बोटी पिथो ओरे खोई मस खंगरी हाइबसिना 99% ओइबना मरम ओइरगा ngasi khoi function je pangthok jebada ngasi honorable MP ne lengpi raktana leader sing na lengpi raktana khoi ge rakta timbira ba masidi ge ana leba phobal laitre haina khoi lilong ki praja moi namya ge mut sinjar ga thamjari opums khoi am sangjar roi ai khoi lilong se minority muslim nam na ta ba mapham oibana hau ki ba MP sing sina commitment kaya mo pirami adu bo ngasi ai khoi mit na ubo phang khidre warau sarai kariso leba ki phibon ni yadabu erangani khudong cha dabu erangani hau ki ba sahi manga handak de recently hau ki ba sahi manga do bi ki ba MP yamna to na lakhi adu bo ekka ki ba numit ki lilong de khonggon tadri masai khoi ke leba thibani ma kya chin bo rambe ai भारत पुंबकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन पाई रोबना मरु मरगा भारत की सेवा तौरिंगेदा लिलोंग बो काओ खरबरा हाइने खोइन खंदब ngamloi असिगुंदा इलेक्शन बेरी बंगा सिगे खोइगे मणिपुर की मिहोला मोन चपी गदौरिबा मणिपुर की सेवा तौरि गदौरिबा इमालेबा मणिपुर कनगने हाइने चोंथो फेरलिबा मतम साल सही के आदि के होनरक्पा अखोइना खबर द टीवी द करी द उखिबा सोशल मीडिया द उखिबा अखोइना ओजा बिमो लेना हाइखिबदो ngasiदी तरंग बा थवा मिसम nganदुना ngasiदी भारत की पार्लियामेंट हाउस द अखोइगी वोट सिंदना अखोइगी शेयर लोग सके दौरे अखोइगी याय फनबगी तुम कोइना यामना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम होनबदा ओजा अचौब दायित्व पुबिर कदौरी हाइबगी नुआइ जबसिना हंत मु अखोइ 1980 की वोट था दबा हुजरपदा हंदक की वोट का बसे मु नुआइ बसे अखोइ खुदिमकना अखनबा यामना वोट था दबगी नुआइ जबदो हंदकना महाव इरेलेले हाइबसे खोइ पुनमुना हाइनिंगे सिंगन नुआइ रगो मिकोपसिदा अल्लाह मपु महाकना वेदर सिसे खोइदा फानि मसिजो अल्लाहगे अदुगुंबो बरकत रहमत अमखै खोइदा संदी बनि हाइनै खोइ लौ सेविंग इंशाअल्लाह तुंगी दमक्तसु ngasi khoi ke penthok sari basidi ngasi ki election beriba honorable MP na kari gumba ma tawruk taragasu ai khoi ki thamoi na penja gare ai bas kama thamni kari ki su tawroi leibak mayam ki leader seng ba haibado gandhi gumba leader haibado andukti tholak khare andukti khoi na nandi ki nairam leader ma tholak khare एखो के लुसिंबल लाखरे असेंबल रियलिटी ग्राउंड रियलिटी खंबा समाज की सोशियो इकोनॉमिक
स्टडी तब समाज होरीबे कदाई करी होरीबा करी तौर फगदे के विजन वांग प्लान तब प्रोजेक्ट सेमगदब ऑनरेबल MP ने आशा तौसी इंशाल्लाह सोदना अखोई सरुक सोदना हनिके मांगरो है अखोई पुनम थमीनसे अरोबदाइन हाइजनिंगबदी याम सांगदोखिदौरे सांगजररोगे अरोबदाइन हाइजनिंगबदी अखोई प्रजा से इलेक्टेड मेंबर्स सिंह सिदा हे अवाब पी अगे लेतागिबगी लाइरबगी युम साबिउ हॉस्पिटल की अदु अदा मसी यारी मखै अखोई तौदनरबो होटनमीनसी कोई ऑनरेबल MP बो मकोक सहालोइस अनि सबदai कोई लिलोंगी वालिबा अवाला पासे सोइदने कोई न आइद्रोसुंग असि की ऑनरेबल MP ना लोइना खंगी हाइबसे मियान थाजब थमजगे एकोई न आइद्रोसु तुम तौरकने हाइबसे एकोई थाजब थमसे सोइदन तौरकने एकोई हाइजोय लिलोंगी तो ममक संगनाय बपोट मियान की वइबा कमन एसेट कमन प्रॉपर्टी होगदबा मियाम सिजनबे पोटम खतंदी कोई मफम मतम साना अखोइना हाइजब लापदा अखोइब ताराम ओपिरगा अखोइगे वाब ताबीगनी हाइबतुगे आसादु थमजै सोइदना ओजाना कोई ऑनरेबल MP ना मधुम पुंग थबक ओना पांथोक तिरकनी हाइबगी थाजबसि सोय अल्लाह की मपुगी मिंग लौजरगे कोई थाजबदु थमजरी अखोइ पुनमक नसीगे ऑनरेबल MP की दमक लेंसन बिरिबा डिग्निटरी सिंह की दमकता अल्लाह दा दुआ कन तौसी कोई मियोय बे इंसानी धर्म द खेनब थमोइसी आइगे कल्चर ngakpa आइना ngakचगदबनी कल्चर दना आइगेनी मियाम के समाज में तिलपो मतम दा इखोय अमना अमबो धर्म की मिंगदा लाइरेना खुनब की मिंगदा लाइरिग हाइबा हाइतब की मिंगदा तोमान तोमान बाय इखोय के डिस्क्रिमिनेशन तौरगा इखोय अमना अमबो हुंदना बोलबा अमना बो इ अंडर एस्टिमेट तौ की थबक से मसी तोकथोक मिनरगा तुंगदा लाकदब पुंसी सिंग सिदा यामना सखटपा यामना तंगदु लैताब समाज में सेबदा कोई खुदमुक सरुक यामिनरगा मणिपुर इमा लेबा से मसी कनबदा कोई खुदमुक से सरुक यामिनरगा लाकदब डेवलपमेंट पुनमुक से कोई अमतम सं कोऑपरेशन सं कोऑर्डिनेशन तमिनरगा कोई लीडर सिंग खुसमनरगा समिनरगा मणिपुर याय फरबा मणिपुर मा ओइमनसी हाइबा पंखरि समजरगा पुनमुक्ति के विदाय लवजरी अस्सलाम वालेकुम थागतचरी आइगी कई कुमनजरी बाजा मसेगी फंक्शन से मरी लेना मरिक चुमो फम कयामुक थंबिरमैदमक थदोन दं तकत पंगदोकचरी प्रोग्राम की मखा चथरपोयना मथंग सिदी खोइगी कई कुमनजरी बा नुंगन हंगचरबा दाइगी यामना श्रीखान अलाइस इमामना मसीगे सिगमलबा फंक्शन से मरी लेना वा तेंतपो फम थंबिना नमैदमक तनो हंगचरी अस्सलाम वालेकुम तोइदो हेंदोगना इकाई खुमनिंगाई मसक ओरबा नसिगी नुंगाइरबा नुमित असिदा श्री प्रोफेसर अकोइजम ओजाबी मोलबो वोकपगी MP अमोइना खंददा लिलोंगदगी सरुक याबगी बहुत मसिंग फंखिबा यामना नुंगाइबा मिकुप असिदा सरुक याबिरिबा ऑनरेबल CLP लीडर अंकल श्री ओ इबोबी सिंह लोइनना ऑनरेबल मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइबिरिबा अगियाम्बा श्री कैसाम बेगचंद्र लोइनना ऑनरेबल MLA श्री थोकचोम लोकेश्वर लोइनना ऑनरेबल वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अब्दुल फजल रहीम लोइनना MPCC की अदुगदाई सिलेक्शन बिरिबा मांगदा थंबिरिबा लिलोंग प्रजा पुनमक आई गिमाइकेदगी सलाम तौजरी अस्सलाम वालेकुम हजे अखोई मांगदा लिलोंगदा बहुत कांग्रेस आईदा बहुत
ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯋꯥꯁꯤꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ MP ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯖꯤꯛꯇꯪ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯖꯟꯖꯒꯦ ꯂꯤꯂꯣꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯛꯏꯕꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MLA ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MLA ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯀꯩꯒꯤ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯗꯔꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ lupa cahum su yung hudiki elaiba lupa nongan lupa changa bhon numitana lupa lising ama yauriba par bhotar khudingi masida bhot thieng na bada aikoina kamaina bhot phangbano haibase lakpiriba aigi nungsijarba kai khumngai masak oiraba ngasigi congress ki leadership na wahang amdang ki hanganningi kamaina bhot si roi tawbano kamaina bhot si phanga inoi lupa chahunga lupa aikogi lupa kun thungba yawi kunthra thungba yawi aikogi management gi lupa lisin kun pirakuduna aduna asigumba pesa lode koi kai pesa liba aduna hangde de wanga gelo amo phamo yare mayam kham yare mayam pite pesa ye le ati kai yare ko aikoi pesa am to phangde yare ko pesa lode no ya arrangement to pai par aduna asumna thiengna rakose asumna aikoina bhot thiengna rakose angappa mawngda thiengna rakani masi karam matamda su thokhi haibada mamangai da aikoina ojana na MP lepa matamda 2009 da masi gi hausi thokhi nga handa kisina ri su ba asigumba tanja se aikoi lilonga ani rak sopa tanjani aduna masida aikoina lakchani wafam di hausi aikoi MP gi election da congress ki mara kamuraba mayon leitaraba lamdam masida congress ki mayon chonghanna ko honabada lising kun ma thoiga satret marfuni panna aikoina congress ki account da hapsinduna manipur gi oibe ijat ba phamjeri basida mathang so lakani ba assembly election sida so congress si amuk MLA se aikoina hingal lasi haibase masigi wasak se koi lawmin nasi mayam yaraba thank you aroi bada thamjaning ba makhakna aikoi gi pesa lo mi thuna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯗꯤꯜꯁꯥꯟꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯥꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ masi rajniti gi oiba bias lerga ngang mate mahagna miyamna message piningi badudi hanna mayamna lamnam sida thokiba thodok adigumba aikoi congress nataba ato dol sing aikoi gi BJP na bhotsi tawrakpa pigadamni haiba piroidami haibgi yetna ba ngang dabum matamoda aikoi leikhi wafam da mahak oiba wafam thamjabani aduga dilchang tangatana aikogi youth ki angang sing rikas khoi aduga nawaz khoi asina sing angang sing ba thak paliba case sing asisu aikoi asigum ba thongdok asida handaki election na sida aikoi nungai taba phawi FIR pandra angang mayam makhak project lilonggi youth sing gi barakta awabagi phibam do eiba mayam sing sisu aikoi punna samana singna bina se yai wai se thamjaraga tension jagi thank you all
program katna waru biro ke program si nama kita ni ada perlu itu waktu minat ani atau baik mayam na ja pe ja la uda waru biro mayam hatta ngai binas thank you ngakpi gani mari makhai de mari makhai phabu de dum chatha bi hai adu namaz mangjau na lepi hai ba aina khallo na namaz timing lepi ro hai ma le na khallo re adan sore adana chatha jarage mathang siri thodo dong ne kai khumna jariba koi gi Syed Anwar Hussain ex candidate INC bu ngasi gi sigom laba pargasi ga mari le na ten tak poron khitong thambina na na lok nang gasari Assalamualaikum koi ngasi yamna nungai ba lilong praja gi kwadi ke na nungai ba medicine koi anda nomna mai pake ba ozabu wopo ke thama sida lengbi riba manipur gi self leader kai kumnazar ba self leader kai kumnazar ba congress president loina na koi gi MLA Rakesh Singh agi yam hazarahi loina na last election biba mayam puno ko han de kai kumna puchari akoi visit tamas ki matam su shala ka tore aduga me amna faidi ge na khawrang na taning ne se koi gi hatak nong na mai pagal kheba koi gi basa gi warul singni adu me am soi na thuna tara ba phambirani akoi no ji nungai jaba hai ga di akoi gi anuba asam sai khre akoi gi anuba MP ma akoi na khanjaba manipur gi tamakta MP ma khanbada kwai chapthok pusaba yaba kwai mani mukta gumba to mama phangjari habege harap budugi ngam sita reception to lak pasni pajama yam lak pidi si aduna wara baswana khoi pajama yam nang haktang khoi ki support to biraga mayam gi mamal tangna lagiba matam dubu kidan important na sin na biraga akhoi gi meeting asi loi phokhtang akoi leminasi aduga khoi hamna mamang ngang ki besingna kitam soi ki ba pot ki ba yaro su mayam na apiu kai ba he mi besi soi ba kot ba isi adum lei adu handak ti khoi gi ozabi mor ro khan ba isi 100% kai ba mata masagi hangi pesagi satnabi kari gi satnabi mayam puna mo to roina mo undukar kanda ozabi mor gi wangang sangang adagi khoi gi Congress na thador ko India Alliance na puthora ko da as kwai tigi ne matik saba misak ne masi khoi khanja da bani haraga khoi long praja na khanki bani ha se mayam da thamjage adu mayam na ngang da soi ba king di kitang emotionally kai gum da hek soi ba yaro so mayam na piu si kitang hai jage adu ga tung da su khoi ge ozana khoi ge lirum gi lo ne manipur gi da mukta tauya sing thamo sengna to birakani haise me amsu thazaba thambiu akoi su thazaba thamjari hai bistai tension jage assalamu alaikum mayam punamak namaz gi matam so salakpa lucing besing gi asin basu leibana maram oiraga aikhoina ta honing wa phum punamak ta bayana na bagi damakta ikai khunna jara basing gi marak tagi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯤꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯇꯧꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ introduction ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯣꯀꯝ ꯂꯣꯏꯕꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯪꯅꯅ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯀꯥꯔꯛꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ MPCC ꯁ꯭ꯔꯤ K Megachandra ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯅꯧꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯤꯡꯒꯠꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ MP ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯁꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯨꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ PCCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯔꯤꯁꯤꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯇꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯅꯗꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ कांग्रेस पार्टी की थ्रू पॉलिटिकल पार्टी तरह की थ्रू मांग फरनी लेबासे कनबदा अचौब खोलाव लाव ngमनी कदाइदा पार्लियामेंट हाउस ता अदु वखल खलगा ngasi प्रजा सेक्शन पुनमंगना ngसागी in the history of Manipur da lehauradaba केंद्र पुनमकीसु ख्वाइदगी हेन्ना फंगबा केंद्र ओइबिरिबा हाइबा तारे खोइगी आईएनसीगी फंगिबसेसु लिसिंग कुमातुगा चत्रगा मरफुगा निपाने अदुगा माइगी रेबेल हेलेसु लिसिंग 15 गा 4 गा 3 ने खोवाम दखबियो असे कोई ओजा बिमोल नदी कोक साराम दुरिमने आइबु थाजदना प्रजा मियामु थाजदना लिलोंगी प्रजा सिंगा हौनबा नाइदना आइबु पार्लियामेंट हाउस त थिंगपिबसे आइबु थाजदना थिंगपिबसे आई करिगु खरि तबताई थाजबा मंगल हेना खनगिबा मिसक्तो मा सोइदन ओइगनी मथमोदिसु खलंगनी अदुना मयाम पुनमंगना थाजबा थंबिबसे मसे आइदी ओजा बिमोल हेक ngमजबा मखै हाइब तारे एजे MP मोइना हाइबम थोकपा लवम थोकपा टाइमिंग चाना साना लमदम सिगिदमक इमा लेपा मणिपुर सिगिदमक अखोगी हक पार्लियामेंट हाउस तगी फंगम हक तो पुरंगबा अखोना मिपुम खुदिमक थाबा यादबनेना ओनली इनर दा अमा आउटर दा अमा
अदो इनर किसे मतों दा कोई पुरुष महत्व चिलगा थारी बमासे कोई की फंगम तो हट तो इंडिया दा तिलुरा बनिना कोई मणिपुर की फंगम तो हट तो सोई देना पूरा पर नमी खल्लगा मा मसासे ngasi miyang mihut oidana parliament ki member of parliament MP je oibang namni khalaga thol khiba masamang ni sungsai soi dang tarokan ha se mayam thaja da batam genu nangam ne ju khali nambi besu oisunu alana su chambi besu oisu hana isma thujage aduga loisala pada aidi matam do se pung mari khai lam da ni ani da ngai re daw ya da hai ta ni si je thaja da hai je gel hak chabani अदुबु टाइमिंग यादवना उपालितबने अदुनाई लोसंजर पदा मणिपुर इमाले पाक से याद है बा हंदकी वोट से मसीना याद है बदो इंडिया की मेनलैंड इंडिया है तारे ने मापालोंदा मणिपुर इमाले पाक ता लईबा जाति खुदी मक्षिंग से ओइदा पादाबा सुन्या यादे अखुई नमजे कमथा तो यारे यादवनी हाबदो मसली पारा तमी बसे मरोइन पर्टिकुलरली लिलोंगी प्रजा की इचिनाव सिंह अल्लम इमाई बेल सिंह पुनम तो बिसे मसीदी आईदी कावगम जरोय अदना तुंगदसु 2027 लाखो कांदसु सिगी पारा से अदमक मखा ताने मीने होय हात उनबेदा कोई चतुन से अदना कोई पुनम चामाना लेपक इमाले पाक मणिपुर की दमक कोई की मुस्लिम की सिना पुतुम से नुन मसाने हाइदना हल्लम लाग जोनिना हाई को असिम लेसे मनत्रा करिगे दम इमाले बा की दम कोई पुर थादोपो थावाई थादोपो मोदि मरम करिगे ना नहीं को कोई अदुना कोई पु मणिपुर थुवाना हाइना सिंगरा जाति पुनम सिंगो मादो इमाले पाक मणिपुर सिदबने से खलगा मखोय बचव पारा तमी नो मथौ ताहे बसे ए हाइजने अदुना कोइगी दमक्तन हादना मरोना कोइगी लों प्रजा सिंगी दमक्तन हादना अखोइगी करेनि फंगनगने हादना होनबिरिबा इनर एजेंट बिगिबा इनर एजेंट बु कदादे करी सुई योदगे हादना होनगिबा खुदिमक पसु आगे तरफदगी अमसुंग ओजा बिमोल तरफदगी पार्टी तरफदगी पुनसिगी अचौबल लमनम तोंजनजर हाबजे हाइजरगा ngasi nungarba miku basida oza bimolda thajaba thamiबसे अदमक खोय पुनमक मा मतोंदि दोगो खोय पुनमक होनमिना हारगा ना खोना पामा पंदम दो यौना बो होनमिना हाबजे हाइजरगा ओसाद तनिंग पुनमु खुरमजर थैंक यू वेरी मच
Ay, kurang. Nanti tinggal apa? Ilong darul ulam maning dane koye function tawse as live person CR 164 Yani mineral. No, desde.
हाइरोय अखोई नमाज की दमक ब्रेक कमा लेरुब मतुंग सिदा प्रोग्राम सी लुसिंग बसिंग इस तोंगान तोंगान बा प्रोग्राम कयामा लेबन मरम मोरगा कोई प्रोग्राम से खर थुना लोइसन न बगी दमकता अखोई मखा सथन न बा हुजरगे अदुबु ngasi से अखोई लिलोंगना मणिपुर की अवन बमसुंग भारत की अवन पुरकन न होटन मतमदा अचौब थौदांग लौदुना ओजा बिमोल अकोई जंगी अदुगुम लबा बहुत पीदना चावना माई पाखिबगी ओजाबो ओपगी थौरम असिदा थोइदोक हेंदोकना ओजागी तालोय ओइरिबा ओइबिरिबी इकाई खुमनजरबा मिंगोइना पंजरबदा अखोई मैडम ओलिविया थौनाउजम से अखोई मसी मियां सखंगनबगे दुगुम्बा तांजा मखक्कंग अखोई लौजगे अदुना इकाई खुमनजरिबी मैडम ओलिविया अखोई ngasiगी स्टेज लोमदा लेंखत प्रेक्तन मियांगा अंदा अमुक्तंग सक्ता पीनबा अमुक्ता हन्ना सिंज लांगजरबी सिंगी माइकेदगी नोलुकना हंगचरी इकाई खुमनजरिबी मैडम अखोई हुजिक अखोई ओजागी तालोय अखोई मैडम से मसे अखोई लिलोंग केंद्रना मे अखोई ओजागी अचौब सपोर्ट पी हाइबदुदा मियाम सखंगनबगी दमत लेंबी मरम सिंह अखोई मैडम से मसीना बिरपसिबु मियाम पुनमगना अहोबो खुबा मतम खुबियो लोइनना थोइदोक हेंदोंग इकाई खुमनजरबी अखोई मैडम से मसीदा इकाई खुमनजरबी खदीजान MPCC की मेंबर ओइबिरिबना लेंग्यान मतंग यानबिनबगी दमकता नोलुकना हंगचरी मियाम खुबांगना तरामनो पियो असुमना मांगे लेंसिलिबिसी अखोगी मैडम ने मियाम पुनमकना मैडम मुसा खंगबीबा अदुगा मैडम ना लिलोंग खंगबिननबगी दमकता लापिबे दमक सिंज लांगजरिबे सिंगी माइकेदगी नोलुकना बे इकाई खुमनबो चेरी मथंग सिदी अखोई प्रोग्राम से मखा चथब याननबगी दमकता मणिपुर ताम अहुमलक चीफ मिनिस्टर ओइबिख्रबा ngasisu मणिपुर की लुसिंगबा मोइना कांग्रेस की लुसिंगबा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबो ओइना लेबिरिबे इकाई खुमनजरबा मिंग ओइना पंजरबदा श्री ओक्रम इबो बिबो ngasiगे असुगुमलबा रिसेप्शन गे सेरेमनी सिगा मरी लेनबा वहाई अनि मरी दंग थंबीनबगी दमकता नोलुकना हंगचरी हाँ कैम तौरया याम का खरब कर अमत लाइफ से शेयर तो बिना मुको जाए वो अमीन से कोई ना हो जाए हम जो ताप हम बिरगनी ngasi si कोई हंदक तौबीबा तरानिपा लक्षुबा पार्लियामेंट की इलेक्शन पोल है हाइदोको मतुंगा हाइबताई मणिपुर की प्रजा सिंह मरुओइना इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेबिरिबा प्रजा सिंहना नुंसीबिदना थाजब थंबिदना कोई इंडिया फ्लोगना पुथोक्सबा कैंडिडेट कोई ओजा बिमोलबु इहान हानबोइना तराम तरामना लिलोंग लेबा प्रजा सिंहना मफम असिदा ओपीबा सिगुम्बा फंक्शन असिदा टेंशन बिबाई काय खुबनजरिबा MPCC की प्रेसिडेंट अदुगा कोई नौना MP ओइना प्रजा मियामना खंबीरबा ओजा बिमोल दाई दलेंसिंग बिरिबा पार्टी की सकनायरबा लीडर सिंह अदुगा हंदकी इलेक्शन सिदैदा यामना अतताय ओइना हाइबतारे अखोई मणिपुर से अवोनबा अमा पुरक्तबा यादे हाइदना अचौबा दायित्व लौबिखिबा लोइना ममिंग पन्न लेरगदी मतमसी याम कुइ चंगनी
ꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯗ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯃꯧꯂꯨꯕꯤ ꯎꯜꯃꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ इलेक्शनꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ मसी थाजब है इंडिया बीजेपी की लुसिंग एनडीए की तारे बीजेपी की एनडीए की तारे नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस की सेंट्रल सही तरह सुपना श्री नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर वर्ग पालक भारत असी कदोमदनो भारत की तुंगी लाइबक भारत की संविधान भारत की डेमोक्रेसी मसी मयाम ने हेन खंगबिरमदुदी मतम सांगना भारत असे ब्रिटिश की लोयलम शासन मखादा मिनाई लाइथांग मखादा हाइबतार मतम सांगना मिखा पोरना लेरमदगी भारत असी भारत की लाइवोइग्रबा महापुरुष मयाम अमा हाइबतारे खरा अमा निदंग लखतचरगा मिंग पंजरबदा महात्मा गांधी जी गुम्बा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौलाना अबुल कलाम आजाद अदुगा डॉक्टर BR अम्बेडकर गुम्बना कथोकपा याबा मपुंसी फावबा कथोकना निंखा तम्मबा मतुंगा मतम मदुदा हाइनबा लई इसांग सांगना मोगी सुपनम शासन मखादा लेरमबा भारत असे थादोअमदायदा हाइबा तारे ब्रिटिशना भारत असिबु निंखा तंबा लेपाक अमा ओइना मतम कयाम कुइना सही साम यौना लेबा नंगद्रा न मोय हाइदोक्तबदा प्रिडिक्ट तौरमी हाय करिगिनो हाइबु भारत असिदी जाति तोंगान हाइबदी भारतवासी भारत की नागरिक भारत की सिटीजन नत्ती हाइबगी वा नत्ती को भारत लेरिबा माना माना अपा अपाम्बा धर्म चचबा मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मयाम मसिना पुन्ना लेहिमिना हगुदबा भारत सी कयाम कुइना अपुन्बा भारत अमा ओइना लेगेदगी हाइबसी प्रिडिक्ट तौरमी हाइरिने अदुगुम्बा महापुरुषिंग हाइबदा ममा लेबाक की दमकदा मपुंसी सही कया जेल लेना भारत असी निंखा तम्मबा मतुंदा भारत की संविधान हाइबा तारे कॉन्स्टिट्यूशन से करमाई तौरगा भारत असिदा लेरिबा तोंगान माना पांबा लोनजबा तोंगान धर्म चचबा मयाम से नुंसिनना चाना सिनना करमाई तौरगा आई भारत नी आई मणिपुरी नी हाइबा वखन से करमाइना तौरगा लेहोगनी हाइबसी उजकी महापुरुष मयाम सिंगदुना डॉक्टर BR अम्बेडकर न चेयरमैन ओरगा ड्राफ्टिंग कमिटी की चेयरमैन ओरगा भारत की संविधान हाइबसे आई नहानसु सिदा लापदा आई थमजरमिदुनि लिलोंगा आई कोई पुनमकी इस्लाम धर्म चट्टा मयाम पुनमकी कुरान शरीफ नी हिंदू गिना गीता लाइक सिनी क्रिश्चियन धर्म चट्टा मयाम सिना बाइबल ने हाइनरिबने मसी की संविधान से बीजेपी ना अमोन्ना शासन पार अगदी मसी करी वेरकनी हाइबसे हौख्रेना मोय मयाम मोय हानदगी मथंग आई मधु लोइना पंजररोय मोय न चथर कदब मयाम सी भारत दा लेबा प्रजा सेक्शन खुदिमंगना मतम चाना हाइबा तारे मतम चाना एस मसीदी धर्म अमक मियेंग येंगा सुमाइना चथर को शासन से चथर पतारगदी डेवलपमेंट वादी नतबा भारत से काइबा तारे अलगो मणिपुर की मराई बक्सी कराई दनो येंगो
Sahi ama hena supa aba Manipur laiba irangsi je khawba thadoga tawriba mawong se Manipur gi laiba Manipur gi apunba Manipur se kamai tawrga aikoi Manipur ngakta ni haibase khallaga Manipur gi apunba se kamai tawna sagat kani haibasi masi aingonda di kari haina phawbu gi haibu handakti haunaruba laitana haiba tare Lilongi praja singshina amatta woina es Manipur se mang tare maleba Manipur se mang tare haina aidi haunaruba laitana Lilongi praja singshina lamyanba ama woina haiba tare Manipur kandaba yate haiba gi wakhanda aidi songpirkani haina aida puntaw ngasaisu mayam panagi beduni tasengna akoi mauza ki election da di handa ki election sidi akoi hainingai leitiyo akoi ju wakhan se ja si amna hujik paliba sarkar BJP ki paliba ruling ki MLA mayam singsina tu tawre ata tawre ja si amna ne pau si sandokpa adagi amaromda dhamka tawba amaromda Sandapisibu Praja Singi Moigi Hongpam si Hongadra Hongoidra Maramdi Yam Samna Hayabda Jaja Siam Hayaba Basha Chong Lilong the Tanagre Adana voters in Zikari Kari Wakanda Lakani Kramai Tokani Kara Mana FIR Mi Hatu Bugira by FIR si Natraga Migi Mapur Hurano Bugira ba Ganatantra chatpa leipak sidadi aina apam mot phongdokpadi hana sarkar handaki sarkar sidanati eba Manipur da sarkar leikibase hana lai oigraba Manipur se India da he punba matamdu digi hauna 1949 dagi tongan ba leader kaya leire ai hujik phawba ningsingeba Lilong sidagi lai oigraba chief minister oibiramba Alim Saipi Bahung Alim Saipi matam dagi hauna tongan ba leader kaya Manipur lay gaya mana apam ba wakhan mot phongdok padabu FIR san gibasibu karam ba matam da ta re karam ba government matam da ta re FIR chaning ba lising change chan suno karim ta kibirguno akoi na hujik handa ki election sideda akoi punriba thongna lingjen akoi da punse moina chaning ba FIR sanjuno ba kari taw ngam go no ba moina kari taw ngam ngani aduna aidi handak se sing maroina ngasai su thambi ba imai ben sing mayamna kamchet chetna Manipur sidi Sumnagi akoi India block na puthok se aiba candidate si mai paan ba kaptana si mai paan ba haibise Manipur gi Bharat ki awon ba ma purna na hona da Bharat ki dan karna ba democracy kan achau ba thogang ama lobi khibani masigi thona lingjen masigi phirak se ai matung da phawda ai so shoina Lilong sina lamyan ba amo oina Lilong si afaba asumba gi nong tada ai di matung da so dum le pirak tani haib se so thal jabani aduna akoi atai voter da kari da pasapi ru gi yelu dilaina lekai da vote PBU haina vote khom ba koi chat na ba tan ja phang se gi de what I ain't Tata Kadam Ato Torga, Lloyd is setting back. Nung Sivina, Koiki candidate was Abi Monse, other the Sulapu, Akoi Masak Popo, Hogan about Tata Gadori and Manipur, Makam, could you want to go with na? Haye, what Tata and Ning a CD. Siena, Mayamji cannot talk with him. Aduna, Moina, Pashagi. Dhamka tawriba kholiba mayam kokhatna security force hadana tawba mayam do madubu aidi sumaina Lilong gi praja singna
लेपीरक्पसे मसी लिंगजेन थौना से मसी चुमनगी अखोई कैंडिडेट न भोट काबगी वा नत मणिपुर दा अचौबा अहोंग बम लापदा लिरोंग नंग हंदक लौरिबा दायित्व सुमाइना आइदी मतुंग दसु लौबिरकनी हाइबसे आई थाजबनी अदुना कनासु अखोई कनासु आई ngarangsु thamjabaduni गणतंत्र चटपा लेपाक्ता गणतंत्र चटपा मफमदा हिंसागी मफम लेतेना आई ngarangsु हाइजबदुनी एफआईआर अदुगा नोमई अदुगा धमका तौबा मयाम से सिदगी हेनबा शक्तिदी मयामगी सिंदुने नहान मयाम द नमखिबदो हजिक सेंटर दा श्री मोदी ना वासा अनि अहुम सुबा तांगी प्राइम मिनिस्टर वेरनी हाइबसे लोकल पार्टी अनि बिहार की नीतीश अदुगा आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी दो अनि दुना मना पायरगा फमु फंबा लेपु लेपा करीशु पार्लियामेंट संविधान सेंदोपा खोपतोपा करीशु मोय मयाम करीब द खनबिरनो सिदंगरां फेसबुक दा ताइदा अममने खरा थागत प यावरेबा अंगांग सिंना हाइरेबा इंगोंदने ए नोय हुजि लांगनो खोतनो दुम तौगनो अदा तौगनो ऑर्गेनाइजेशन खरना अवसप तोरब सिनी अदुनी अदानेना अदो हुजि हाइरिबा पार्टी अनिसगी खुजीदनेबा मोय तौदुसेबा ngmoidabo pot thangjenba hawrabne huji haiba anisinaba ngmoidabo pot se demand se oiroi haiba si thangjelamne ba aduna congress party su mafam matam yengaga kathokpa yaba lilong gi praja sing handa kathui se sumai tawdra congress party su kadai phawba leipak kangani hai tardi chumnagi sapi paibagi nataba thawai phawba tharkani hai chi masi लोइने सैक्रिफाइस तो पोगा सिगुम्बा शासन सिगुम्बा पार्टी से सिदगी लेपा कंदब यादे हाइना कोई कलकनी अदुना करीमता किबिगनो करीमता नुसा थिबिगनो लिलोंगदा लेबा प्रजा सिंह मणिपुर दा लेबा प्रजा कोई पुनमसे कनाना आईदी इस्लाम धर्म चक्को मुस्लिम इस्लाम सिंह से नोइन से हे कनगाना सोइना हानदगी सुम हाइना हाइगिब्रा करिनो अखोइदि माइनॉरिटी नि माइनॉरिटी न हाइबसे आइदि ताब याम वायबा माइनॉरिटी हाइबिगनो कनाना हाइरमिनो माइनॉरिटी से अखोइ मणिपुरी नि लोइरेबा करी धर्म चली आई इस्लाम धर्म से थाजे जगना इस्लाम धर्म चली हाइर लोइरेबा पृथ्वी दा इस्लाम धर्म चतबा लैतबा कर्म लेपाक ले अदुना आइना लोसंदरपदा मयाम पुंगनमकी लिलोंगी प्रजा पुंगनमक्ता आइना थमजनिंगसे मणिपुर सी सीरबा तन्ना लापा हाइबा तारे मणिपुर कन्ननबा भारत की संविधान भारत की डेमोक्रेसी मसी कन्ननबदा लिलोंग प्रजा सिंह लौबी गिबा दायित्व से मसी कोई कदोंदा कोई कहुक्सरोय अदुना कनासु अखोई मयाम मणिपुरी हातनी करिगुम्बा तंजा चाब मतमदा अखोई मयाम ने लिलोंग द करिगुम्बा में थोय कांदा अखोई मयाम पुरप सिबिनगदमनी मयाम दे नमुक द वरी सिबिनगदमनी अमा करिंत इबिगनु असुम्बा हाइबसिदी मतम पुनमक्ता अदुम लेगदबनी अखोई पुनमक कनासु किन लालु दे कोई किनिंगाई लेको लालु द्रगदी करिंत आइदी किनिंगाई लेते अदुना अखोई की लिंगजेन मानबा हाइबसिदी ngasisu ai kaya harawe saida siapa masih akoi amatani wakan manaba masih utsiaba akoi unity se kahen dana ba koi naga matam gi manipur gi issue india gi issue la ko matam da koi pura lemina si hai bai wafam khrasi thamdar gai sar chum ten jani थागसरी इकाई खुमनजरबा मणिपुर की ताम अहुमलक चीफ मिनिस्टर ओइबिरमलबा लुसिंगबना
ngasiga sigum laba tilibi miyamda thawai happy bagaloinana lakiba oirakadaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA श्री के मेघचंद्रबू ngasiga asigumlaba thoram siga mari leinaba wafam khara thambina bidamak ngasigi amna nungai ba miku basida anbada mayam punamak khoramjari assalamu alaikum asigi daiste election biriba aigi siraba CLP की लीडर हानस मिनिस्टर कयारक ओइबिरमबा अइना इकोंगन खोरमजरी अमसुं माइबा फोंदोकजरी थोदो हिदोनाइगी मरो श्री TIS लोकेश्वर अमदी अइगी सिरबा वर्किंग प्रेसिडेंट श्री फजुर रहीम थोदो हिदोकना ngasi मियामना यामना हराउते यामना ओपगी थोरम असिदा याउबिरिबा ओजा बिमोल खोइजम अमदी थुदो हिंदोकना दाइस्ते लेंसिन बिरिबा केंद्र सिगी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट इमामुद्दीन अमसुंग केंद्र सिगी पार्टी की लेबिरिबा लीडरसिंग थुदो हिंदोकना मिंगोइना लोइना पंजद्रबसु लमदमसिगी लिलोंग असिगी अंदर इलेक्शन दा अचौब दायित्व लौकिबा कमिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी अदगी दाइस इलेक्शन पीब मयाम मांगदा इलेक्शन पीरिबा लमदम सिगी लिलोंग सिगी मौलवी मौलाना हाजी मुंशी मयाम पुनमक आइना सलाम गलोना नेकाय खुना जबोट सरी असी याम नुंगाय एखोय आइना आइगी ओइददी मयाम लिलोंगी लेबिरिबा प्रजा सेक्शन खुदिमक प्रजा मयाम सिनाव मयाम तोंगान तोंगान बा फै नहासिंग आलमन सिंह अदगी इमा सिंह इसे चन मयाम ख्वाइ पुनमक सि यामना थागले very unexpected एखोय लिलोंग सिदा MLA सु Honorable MLA आई ताउना सिरदुसु हमदा BJP alliance लेबनिना अदई मासु कन्ना BJP की वोट खोमबा अदगी आमा एक्स MLA दुसु कन्ना वोट खोमबा सिदा अखोस याम फंगोइद्रा न पाखलेबा हंदक्सी अखोई आइडिया से अदि वखलोन से मयाम सी एकता मथक मखा मनिंग लेकाई मया लेकाई मयाम सी पुंसल लगा वजा मयाम पुंसल लगा अदगी अवादा पासी हंगरगा तवसिदा लिसिंग कुनमाथोई चात्रेत मरफूर ननी फूरी पान मरफूनी अस लिलोंगा प्राइस लौकी पसिदा याम नुगाई सी अंदक्से अदना मणिपुर की मयाम पुनमकना लिलोंग सिदा एंटेना से सारना ओंजलई दैट इज व्हाई अखोई मयाम अहंब रिसेप्शन जी ओजाबी मोल अमदे अखोई पार्टी की मयाम सिदा लाग मसीदा मयाम हाइरे मयाम हाइरे अदो सिदा तौजबसे मसीना याम नुगाई बै खोइदा थमोइदा फावी अखोई होय मतम पुनमकता अखोई नुसी चानना लेबा अदुना मसीगी खुदम अमदी अखोई लोइना थाजनबा अमसु पार्टी बु नुसीबीबा अमसु अखोई कैंडिडेट हाउजिंग MP elect नौना खल्लबा MP आई ओजाबी मो थागत पिरपसिदा मयाम पुनमकता लिलोंगी प्रजा पुनमकता अहान बदा इन थागतचबा फुदोकचरी लोइना इंडिया ब्लॉक की अखोई की लेबिरिबा तोंगान तोंगान ब CPI की तोंगान तोंगान ब पार्टी की लेबिरिबा लिलोंग दसु लै अदुना इंडिया ब्लॉक की लेबिरिबा मयाम पुनमक कांग्रेस पार्टी ना अदगी मतिक थागतचबा फोंदोकजै थोइदो हेदोकना
पार्टी की लेबिरीब मैम अखोई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मैम अदगी पार्टी की द सपोर्ट तौबीरीब मैम पुनमक्से असुकी मतिक अइना हंजन हंजना अइगी थमोइदगी थागतचरी असुंबना जोई ओई हाइबदु हंदकी इलेक्शन सिनी मरमदी मिपुं खुदिमक्सी मेंटली harassment adagi physically harassment akhoi punamakta awaba chaitheng piba khoina ui mipum khudimaki wakhalsi yamna tanik taninge karom da onsalakadege ngasina kanagi tagadege nongalakpada kanabu tadoribunu haibasi restless oiba pothapum khangda wakhan lei masi punamaksi su akhoi masaga mane aduna manipur si wabada community khudimak wai community mata lemna lehaude nuaina lehaude khoi yamna wakhre khoi puna muna pamne asumba haibasibu karai degi lakadori buno asumba haibasi aikoi gi leiriba lengak asigi law of the land lengak asigi leiriba law aikoi gi संविधान मसी मैम सिंसी कनाना चटलगा कनाना पाइरगा कनाना ngaga मियाम पुनमक्ता जस्टिस फंगदरिबु हाइबदु ngasi khudam amani मियाम पुनमक्ना हेक्ता लाक्स द हेद केदिगे अनिमा सिंगी तमगी इनर आउटर पुनमक सिदा हेक्ता मियामना हुक्तना थादबना अखोइगी थंबांगी गेम द चंगगा EVM dana khubak ta san sat namam da kadi election aduna law of the land lenga asina nga ibasi phajatre achumba chatre misang mikhai nai re haibase ngasi pithora iba tawthora iba lilongi parjana ulai ibasi ni ne ekhoi masi para makhalamani ni masi sarkar sida tamibase khoi pulo bakna सरकार की सिस्टम से सिस्टमेटिक मथंग मनाव नियम नीति चुमना चलकांदा लिलोंगी प्रजा नुगाइगनी मणिपुर की प्रजा नुगाइगनी अखोई नुगाइगनी राजनीति तौबो मयाम नुगाइगनी मयाम न पामे संविधान पीरी लो अखोई पुनमकी आइफबा हाइबदो पीननबगी दमकनी सरकार अखोई की सरकार लेगिसे मदुगी सरकार नि लाकनब मयाम दा लांथेंगनी बसे लागनी अखोई की बसंत रास सुदना लाकलगनी अखोई की कांग्रेस पार्टी लाकलगनी अखोई की इंडिया ब्लॉक ना लैंगापा स्टेट तसु दिल्ली तसु लाकलगनी अखोई की यनिंग था मसीनी मैम लिलोंगी प्रजा न पीरीबे इनोट से मरमसिना टेंशन जरबदा अखोई की अखोई एमपी नौना खल्लबा ओजादा मियाम की थागत हाइसी सांगना हाइजेसनु सोइदना ngasi utpiriba thajaba simanghalloi कांग्रेस पार्टी ने इंडिया ब्लॉक ना थाजबा manghalloi संविधान दा पीरिबा मैम सिंग ngakna chapa matamda ngasi kanamategi khenaba leiroi धर्म की खेनब लेरोई अखोई मतंग पुनमक्ता चिंद ngang चिंफा पुरब खुद लेरब लाइक लेरब सेकुलरिज्म अखोई पुनमकिनी मैते खक्तगी सेकुलरिज्म नते ट्राइबल खकी तोंगाना थंगदब नते मुस्लिम तोंगाना थंगदब नते दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव always सेकुलरिज्म से अखोई गिनी पुनमकिनी मसी कांग्रेस खतन ngakpa कांग्रेस खतन मतम पुनमक्ता हाइदुना त लैबा सेमबा कनाना सेमबा कांग्रेस पार्टी न सेमगा करिगी थुगाइगनी थुगाइगे खलिबसिदी ngarangda yaurappa ngarangda lakpa adigumba party kharana dictate tawba yananabagi makhoi apamba khara pangthoknanabagi damakta tawani madu aikhoina tungoina thamkhiba tai
मरम सिना इखोई मतम पुनमक्ता अमगा मानबा इक्वालिटी अखोई पुनमक इक्वालिटी इन द सेंस आर्थनीति दा मतम अमदा लमदम मसिगी मतम की वेट मसा मसाना इथक मसा मसाना करिगुम कांदा काउखिबसु यावी मियोइबसे काउजलिथि हाइबसे स्वाइदनी अखोइना काउखिबसी अमुक निंसिंग बताई ngasi Manipur da leiba akhoi samas asida sotharaba kanglup kayabu phajaba sarkar leiringai tarangba aru waisingi pangkhak oiraba sarkar leiringai matamda sotha uraba tongan ba jati singbu phajana study phajana survey tawre hairaga mana larik tambada khara wali माना थबक इंखांग ग्रुप सिना थबक इंखांग सरकार की थबक वाली हाइदना सिंगदना सर्वे तौरे हैरकांदा सेम खिबदो कांग्रेस की लेंगाकनी ngasi isa sing ginau sing thoklaga masida asok sakrat setlaga achaubo officer oiriba sing ngasi lamdam basigi tongan ba community maming panjaroi miyamna dum khagamani isa singna BML warega tai pulaga secretary ta phambido chawruba congress ki khudoni kauthokko thatti matam gi nakli leader khaya tholaga chinsat roidaba pukchen amada amuk khoina chatpa lambi gi kaya leader kaya thokla ai haraga web kau khibasi pharoi ngasidi asengba ithakta amuk lae अखोई असुम मयाम सिंग सिना अखोई लमदम असिदा असुम बकिदमक अफब लंबेल गिदमक अफब थबक तबुगिदमक अखोई लेमिनब मतमदा मणिपुर ए सिटी ऑफ जॉय नुंगाइब सिटी यमगिदमक ता अखोई मंगसी अहुम मणिपुर अमगिदमक मंगसी अरिबा चन्नद्रबा चिंथोक चिंसिनगा सेंतुम खरगी करप्शन हारब मणिपुर से मसी मरु फंगम मुतलगा लोखा थादा खिबताई मधु तदा ngasi हौरकलिबा नहारुल सिंह लतम मसिगी जाति खुदिमक मधुगी पुरमक चनफमदो मणिपुर सिदा लेगिनी मधुगी दमगै कोइ वखन खन बताई ngasi नोंग मकांगदना हेंगलबिबा कोइ लमदम मसिगी थबक फंगदबगी समेसा अवाबगी चैथें हुरान चिंथी पुरमक से करप्शन की हौरपनी अखोई लंदम अहोंब पोरक्नबगी राजनीति की इतिहास राजनीति की क्षेत्र अखोई करप्शन तब यादे नत्तब पाबई सिनब यादे हाइना अखोई लीडर मयाम लेपखरकांदा मियाम पुनमंगना तुंग इनबिरेइबा अमसुंग थाजब थंबिदेइबसे this is the fact that we can change our society अखोई छोइदना चेंज तवंगने हाइसे कोई खल्ली ngam gani maramudura Manipur se khubam ki manungda laiba piklaba lamdam amani jati pikraba jani UP ki chawba district amane hele Maharashtra ki chawba district amane hele why not akhoi lamdam asida asikumba pikraba state asida yamda nuksin janana akhoi se achauba state singa adagi chawkhonlaba state sing ina kulba state singa पिकलबसु पिकना सना लेबाक मणिपुर से मिपुम खुदिमक की चनबम लेबा मिपुम खुदिमक नुंगाइबा मिपुम खुदिमक थबक तोबंगबा आदिगुंबा स्टेट अमा सोइदन ओहनबा हाइबा सिंगमगनी करिगी अखोइदा ह्यूमन रिसोर्स मतिक साना लई स्पोर्ट्स फिल्म दे यंगबियो इंडिया दे अखोइना टॉपनी परसेंटेज दे यंगबियो कल्चर दे यंगबियो अखोइना टॉपनी स्पोर्ट्स दे यंगबियो अखोइना टॉपनी एजुकेशन दे यंगबियो अखोइना टॉपनी सही खुदिंगी आईएस का थोलैबसे रिजर्वेशन फंगदना थोलैबनी आदुनदी अखोई की रिसोर्स मयाम सिंग से सिनरगा ngasiदी मणिपुर से सना लेबाक मणिपुर अखोई की पूजा दा यावरम सना लेबाक मणिपुर दो सोइदन पोरपुंगमगनी हाइबगी असेपजे अखोई मयाम राजनीति तौजरी अखोई तरंग इसिंगुम लेजरी अखोई दा थाजबलै मरम मदुना अखोई मणिपुर अनोब मणिपुर से मियाम पुनमक्ता अइना मदुगी थाजबा ओजा बिमोल कोइजम आमसुंग अल्फ्रेड कांगम ngasi मियामना पिरिबा थाजब से मांगहल लोय
मसी है मियाम पुनमक तगी आई असुकी मतिक थागजब लिलोंगी प्रजा पुनमक मसी थौवाल डिस्ट्रिक्ट सिदा मणिपुर मफम खुदिमक फास्ट तादना लागसु थौवाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग केंद्र थौवाल केंद्र वाखेम केंद्र लिसिंग कुनमाथोय कुनिथोय लिसिंग तरामापन थौवाल वाखेम लिलोंग सिदा पीबसी माइसे फौरा अमुक पाई मदुगिदमक लिलोंग केंद्र दा सोइद्रा होंब लाखलगनी हाइबसे थाजै मतुंगदसु अखोय पुन्ना खनरे हायरकादा मचा मसागी वाखल थादोगे अखोय सि मयाम से अहोंब अमा पोरनरबा लिलोंगदगी अनौबा अफबा अमसुंग वाखल तारबा लीडर अमा थादोगा मतुंगदसु लिलोंगी लीडर अमा सेमदा अखोयना अचौब मतेंग पांगनी मरमदर मयाम पुनमक्सि नुखि चानना वाखन खनरे हायरगा खनमिने हायरगा अखोय अहोंब पोरनबा लमजेंदा लिलोंगसु अमा ओइबियो मसी हायरगा मयाम पुनमक्ता हंदकी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की इलेक्शन होजा बिमोल कोई जमदा मियाम होगदना अदगी मियाम सी एकता कुट समझरकांदा वोट लिसिंग कुनमा थोई गा साथे मरिफू ग निपान पीपी रे पदमक अमुकन थागचरी खुदा हाफिज थागचरी इकाई खुमनजरबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट अमसुंग ऑनरेबल एमएलए ओजा के मेघचंद्रना यामना मरिक चुम्बा ngasiगी oiriba rajniti gi avastha amasung manipur oirakpa yabagi wafam punamak miyamangda marik chungna thambikre ikai khumna jaraba sina thambiri khwai punamak ekoi punamungna phigausana yajaraba matungda mathang tarakpa sidi aikoi mayamna thoidok hendokna khawrangna ngairiba awon sorry awonba मणिपुर भारत पुरक्नबगी मियाम पुनमक नमंग मंगुना अखोई ममल यामलब बहुत की सिन्नजखिबा थोइदोक हेंदोकने इकाई खुमनजरबा डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अखोइजम ngasimak अनौबा इलेक्टेड इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की MP ओइना खल्लबा इकाई खुमनजरबा ओजा सिना लेलोंगना मंगजरिबा मंग अमसुंग ओजाना मंगबिरिबा मंग मियामदा थंबिनबगी दमक्ता नोलुकना हंगचे हान मक्तदा अखोई फम लांग लिंसिंदना लेबिरिबा अखोई CLP की लीडर पावुंग ओक्रम Bobby Hanagi former speaker who's the honorable MLA Lokeshwar Amusunkoi MPCC gi president honorable MLA Megha Chandra former minister Professor Ryan Amadi party gi Amusung Kerolika Asigi Amusung Kendra Sigi Luchingba Punamak Amusung Timbiri Balilong Kendra gi Richa Punamapo थमोई सेंगना पुनिंग दगे थगत प फुंगदो पगलोन ना खुलमजरी भोट लेवकनी हाइना पुंसीद खलमदा बनुपानी मयाम संगना सु थगत पिरे हुजिकते पॉलिटिशियन मयाम मरकते यावरे पॉलिटिशियन ओन गदोरिब्रा इन पॉलिटिशियन मयाम जिबु ओंथो कदोरिब्रा हाइबगे अचौबो क्वेश्चन मयंगना नहादगे याम कन्न खल्ले करीगिनोदा पॉलिटिक्स साइब पोटसिदा यामना चाव अतोप डायनामिक्स अखोइना खंजरिबा सिदा नतब याम याव हेजरिबा इचम चमना भो लेपबनेदना नुसु नुंगाइते तौबु ngamdabani ko ana bagi du piu adagi asigi atu mutam teng pangbiu haina la pasida isagi turu amana budget yala ga chatpa ikoi dadi phiwa babaswe haizariba adu adugi akiba yam kanna phawri adu boi aseng bangang bada thoidongna sum haina grabni na ko aikoi miya leipa ki mihut luching ba khallaga sumaina paisa ni gise mase akoi khara ka semdok padi phai karigino
की पॉकेट की हापी एन मैम खंजबगी वानी थादर इदो मियाम की डेवलपमेंट की करी थादरीब पैसा अदुम लौरप ताबनी कनोदा नॉर्मल दि कसु लौरो अदुना खुदोम बिना थिल्लगा पॉलिटिशियन दा कोइना सुमाइना चाहिबा मतमदा खुसा अहुम मन इसादा थिंजै हैबसे मणिपुर के प्रजा निंजंगे वफाई हैबसे खंजगे अनोब मणिपुर अमसुंग अनोब लेंगालो राजनीति म होंनो होनबदा ओइरोय यारोय ओइथोयना हाइबसे आइगी ख्वाइदिगी चाव येनबनी हना आइदी हानदगी हाइदुना सुलाखी इसुई ना खबर कैदा तौजबनी 2011 की 18 अक्टोबर मणिपुर की थाइना 1948 ता असेंबली में लेरमदुगी संगा के बनुमितु लौजरगा कोइना कैंपेन अमा होगी मधु यामना पीपल्स कैंपेन फॉर रिसर्च इन मणिपुर हैना आइदा की सोशल मीडिया अकाउंट सुगरा नमा 26 December 2011 Press Club towards a public issue based election against money power and muscle power aina hogdokibagi 10 state assembly gi mamang na thahu mamai mamang gi chatharakiba campaign chahi tara helap tawramba मधु तौरपद कांगू मन यामना सिनिकल लोइना को ओइरोय केसु ओइरोय दबदा पैसा याउदनो याबौनदे मणिपुर के प्रजा से पंगी फत्ते हरमदु पंगी ब्रा पंग द ब्रमाउंट हाबदा हाबिरो ngase सिने ओइरोय यारोय हबदु सि इमांग द ओइरे दना खोइना से सिना हुजिक मणिपुर दी अनोबो मणिपुर ओइबे यारोय सिंग हाकी ओइरंगनी काना मुक तौरखिने बकांगबो मना अरो खोइनु जे हाइगा दसे ओइरोय यारोय हाबो सुनै लेते ओइनना बसिंगदबनी 2020 अखोइगे 27 की स्टेट असेंबली दा मियामना मसमाइना तौरकांदा अचंगबा मीरे थागतनबा होनादना अमसुंग मदु खंदना अनोब मणिपुर अमबु हेन मरा जेसननब खोंजंगमा अखोइ मसिदगी लेप्तना संगसन ममा मथौ ताइ हाबसे आइ मियामदा थमजगे हंदक कारिबा भोटसी आइगी मो मतुनदा आइना काबना ते मामना नुक्सिबेदना ओजाबे मोल हाइबनी आइना सोहान हाइजबदुनी पेंदबा अचुम्बा पामजबा मियाम अमा मपुनसिदा फुंदोकपा ngamdana leiba ihul ama adum leibane la kunthra ina leibisida fuge chaige tawribani khangde karorpati ne tawriba mayam sina masing thiba matamda la kam pharam moeba लेमौरिबा लाकुमा पंचिगी वखललोन जे फोंदोकपसे गणतंत्र चटपा लेपाक लैलेने अखोइना वखन से सेंग उबा ngamdabadagi फोंदोकपा ngamdabaneba अदो हंदकति फोंदोरा काना साइ कोइ फोंग हाइबिगिबदनि फना नोंमै पाइरसु अन केलसु फोंदोरको मतमदा ngambrane ngamगिद्रेदना सी अखोइ परामा चौबोमिना तबोबो फै vote से ऐन हो जाए जरी सिने ऐन काबनते मतम तो के इलेक्शन कैंपेन तो जो हाइजा बनी कैंडिडेट से अखोई मयाम अमा मणिपुर बुकनबा तंदु लेता ना नुंगा याइफना लेनिंगबा मियाम गी ना कैंडिडेट होइबा अमन मणिपुर से सेंतुम नमत लगा किहल लगा फुगाय लगा यानी दिल्ली ने यारे गई फमगनी चलू चकनी खंगबा कांगबु ममा लेपा के मतौ तादे मियाम नमथरगा किहलगा फुदलगा पैसा पिजरगा याने न खलंब कांगू गी दुगा अनि सिगी भोटनी कारिबसे मणिपुर बु तंगदु लेताबा नुंगा याइफबा लेपाक अमो हेनिंगबा मियाम दु नकाबनी मियाम मयाम दुगी भोट तुदै ममिंग इबा यादबगी कैंडिडेट एना मी अमगी ममिंग दु इबगी वाने इथक की पोम चटपदुदा इन हंजन हंजन हाइजबदुनी नाकोइना सुमाइना इथक इपोनन चटपद मरी कमनी जो तोंगान उबदुमाइना मी मोइना बिमोल अदु अदाइना मी खरा उबगी वानी आई मियाम दुगी इपोम दुगी सरुक कमनी अदुना आइना मियाम द थागचबाइसे आई इसा इतोन थागचबगा मानै कारिबसे आइना खतन काबनते मयाम पुलप कामिनबनी हाइबसे मयाम काउबिगनो मदु हे काउरपो मतमदा मयाम नैसे तोंगान उब हरकने मादि अचौ सांग ओइग्रबनी अदुनिना उब हरकने काउबिगनो अखोइना लेपागा सिगी मपी मपा ओइबा काइने यम हाइनगाय ओनरिनी मपी मपा दी प्रजान ओइगदबनी ngasi खनबिरिबा इसे
mama mapana yengsandaba angang mangbagum miyamna yengsanba walakpa mido adumaina ai manghange haiba taragadi aina soibada yengsanba ngomiratraba praja mayamna aina soiba tawraga karimta ngangna sum chakheba taragadi ai manghanbada praja na manghanbani ai harakade aduna miyamna khandigadabse democracy satpadadi miyamna panaraga todamni mapi mapadi leiriba miyamna oigadabani aikoina vote kari akoina mapi mapa oigadaba nati yengsan bibase prajana yengsan bigadamni asoiba soire haiba ngamgadabani maduda kihalaga namsal leibadune akoina dictatorship hai democracy nati soire adu tawre haibada hat ke tup ke natraga FIR panjanna phana na bkhon na tawreiba adagi phong na ka haiba ngamaini singdok hanlo haibro kai na haiba ngam ise masi am patrabane base masi yam na hek tawrokpo matamda aina ngasa haijini mayam ilai pa amoigani masi kanona thai hairame ai wari milije aduga chamana bane ina support khomi da ina haise haiba manipur ima laina mitta khoina nupi gi figure amaga to pak manipur ima se kana sunate leiriba miyam ai khoi amaso ai khoina leiriba lamdam aduna bu maitai londa khoina kari hainai leipak miyam haise leipak amasung leiriba miyam sine khoina ima manipur haise leipak miyam sine nungai na tangdu leitana leitradi manipur ko iman nungai bunga moi haiba samata neba aduna manipur haibase masak khangba mamthau tai manipur khangba haibase leipak miyam khangbase koi praja ne mase akoina larik tamakpada thengnarakpani aigi gyan nate larik pabadagi thengnarakpani haba Nehru na magi discovery of India da su iba mase koina laik par kanda ma haiba koina freedom struggle da sum chala kanda bharat mata ki joy yamna lawe ada ina no hange hai mana noina bharat mata ki joy lawe bo bharat mata su kari no ina Nehru na hangba adai da jat ki farmer na hogalaga lo na hogalaga mayam se tumin lei jane khomok da Nehru ni mai lai tu yaw ni ko kana mukte ngang le raga koi gi lo ma hogale jat amana khudo me sumaina leipak ta thilaga sini bharat hai se hai adudi nang leipak tu di nangi ingkhon gi leipak la noi lekai gera noi gi kendra gera noi gi state tu gera kari no nang ngang ge hai de mayam se tab tamam na da tumin na lei ade Nehru na hai bane ba bharat mata se kana sunate nang bharat mata ni ai bharat mata ni masu bharat mata ni masu bharat mata ni masu bharat ai ko loina mak bharat mata na tani hai mem si yanda piko sini mase ko na larik tamak pada su isinao ko ge alaman mem live like su to wi ba kamu na de ko na de theory hai ba aseng mane base manipur hai ba sibu leipa mayam se leitana kadai de manipur oi doi no mi ai koi mayam se na praja le ba leipa mayam se na tak tai na waraga manipur na nungai hai ya gadra ba ana manipur hai ba se atai na te lai ni ba leipa mayam se handa ki vote se sigi leipa mayam se na vote ka ba ne ba kamai kai hai ba ai national media zo hai ba gram nei moina khading khanja su ai na hai gra ba ne ba chahi cha kya le la ba iramdam sana leipak sibu usit thawai da ba tongda da taw ya ba gai ge hona rei ba kangmu da matik cha ba pakhum mama message ama handa ki vote na pi bani hai da na national media da ai go ai ba na te manipur gi miyam na ka ba ni masigi vote aduga tawrakanu leipak miyam bu thawai usit ba tawrakanu hai ba pause lama chaw na miyam na pi bane ba mado mayam changna parliament manung ngang ba ya da bagi mi ama khatang phangaga changmagi aina changga hujik se ngang do ri ne adu hujik aina su hai ki da na bon matamda khadang thadai microphone da aina lakna boy karim na boy ngangam ne yam nokning man du gyan ta da tawri ne ba ai ko ne MP thabak taw dre se moi kai no ba yopak phai yopak ko masingjang mo pai raga leipak taw hai ri bra parliament manung da action ne ai na thabak to de se moi wangang de hai natro wangang de se thabak makhala mane se kaw de na ne ba moi na microphone de leipak ning ba khadang thada ba ina action de yeng moi taw kan action de yeng da ko sabana sar ne ho se aduna ngangi ba su action makhala ne lai su tam linguistic tam ba kamu na su khangbe dang ni speech act kai bani action makhala ne ngang ba se ai ko ni MP na mathau taw dre thabak taw dre hai se ngangak ta ba du ne ba ma ngak pa du ne ba ado
ngarang dagi yembiyo ai ngasi su interview ho mari pigra ai sanjan nanjan hai grabane mase national media da ani hum ai ngam du samuk ngasi se share tok jage ba parliament na te ai huji wasak laudri su huji khenar ane bo ozam na ngang ba micham amana matai da ngangam duga miyam na maning da leiraga ai na mamang thanga ga ngang muni na gi thu in hai bisim da ai minute ani phangera ohum phangera pen khanara ko ani makta furup ani makta victim legani perpetrator su legani furup ama khatana perpetrator hingsa ya ta modong uhalaga amana victim dong uhalaga di shanti la ko sunga ya roi furup ani makta violence da wami su legani amasung furup tu ge su masage victim ama le rongani side ani makta loina ma victim amasung perpetrator leibung atani ha bise ako yana ba ma sangi aran ba sandokano furup ama khatta da kudo mitin din na aran ba ta halaga ko furup ama da na victim oi bugi phibom di tong na gum si hai ba se masi phone na seng na thamoi seng hai bom change ba aina haijari sibu aran ba wara na tra achum baraba lagi da ba siri ba mayam sibu furup ama khatta gi da sigro adagi hatli ba mi hat pa mayam yauri ba sibu furup ama khatta gi da gi thola paraba thokte da na aduna la na sandokano oiroi da boda oi da banga ga furup mase nungsina da basila kanu hai ba ma ngasi wa boda ai gi chin gi furup ama hunna nganga ma mayam thengna bi roi adu bo achum ba du di ai di haira kane aduga migi penda balai ba su akoi yengomam to ile minari ba manipur hai ba sa mai te khatana su yaro se mayam ai na hana iba da kingang da gitabi ramani mase manipur hai ba da lai pa ka si fu sem da mai te ko ba furup sina yanglen saru oi ba ne na mayam tabi o bra sai pon ma ba hai ba sema pa da yanglen saru ni aduga yanglen saru ga haksang ma ne di hai bi ra kano haksang ai se da yanglen saru na ta ba mayam su yaw ga ne yawon to eb natra an leiba furup mayam siga yanglen sarudu ko pullaga ne khoi haksang ai na ko ba manipur gi haksang ai ba body se aduna yanglen saru yaudra su amuk body do phajana leiba ngam oi aduga yanglen sarudu ngakta na su na sai haksang ne do hai bu su ko yar oi aduna di leimin na ba hingmin na ba se ai khoi gi haksang amoina body politics amoina hinge hairadi tawda ba yadra ba mongong amane ba mase masi hek kauba matamda aikoi amata nungai munga moiba furup amata nungai bunga moi aigi furup na mahe le aduga atop mana handana yengbagi miyeng torko matamda di khana chaina ban nungsi nungona loin kai bese kadai do oigani haibada aikoi mangza bo ni manipur mangza bo de se aikoi mipum khodi man khanmam thueba aina vote mamang swaija bani aigi goal se a united manipur where every community and citizens can live with dignity and a sense of well-being apunba manipur haibasida leiriba furupcha punamak amasung madugi leiriba individual mioi khudik makna masagi izat yauna harau tayamna tangdu leitana nungaina leiba haibado madu kana da koina united manipur haibagi wang thok asengoi gani karang mo furup amana nungaitana chothana le mo bana nungairaga leibaduna anauba manipur nungai yaifaba manipur haiba sungya yaroi haibasa mase ekoi gi kokta sengna thamba ma mathau tai adu natragati manipur haiba idea se karino haiba ko na idea of manipur haise mase ko understand the hom to e ba ko adu na nenga side backbone haiba ma historically in the madu chuma bawani adu bo backbone ga body ga di khenai haiba msu ko khangmom toi adu lady furup chapuna manga kawro jo wafam mana handa ti hatang matang sida ago ye common no be thabak ama thibam to e ba rule of law le ratraba चल पता बेरत्र बसिदा सोकदो से फ्रू अमा खतरा दुगा लेलिबा फ्रू अतै सु सोकदराबा मे लोन सोकदो ने बनत्रा अदगे अमु सेन तुंगी फिबम सेमिन लोन से यामथिना सोबा फ्रू अमा दैदा मणिपुर की इकोनॉमी कायरप मसुंग रुलो मणिपुर कौरिबा लम असिदा लेलिबा लेपाक मियाम फ्रू खु makta loina sopong ngakani asugumba common oiba pot khara aikoi thidaba sunga yaroi anoba manipur ma sabada aikoi ge common interest akai bise kari no haiba ma aikoi gyan tanaba aikoi wakhan daminaba machangani maduda yufam oiba manipur ma oina ba koi punamak thabuk tawina ma mathau tai
aduga magi furuki tokhai ba magi pamjaba aspiration leramgani hairi ba furup to ge pamjaba masung aspiration singduna aikoi ge common moiba mayam ge amatoi ba potugi mayok ta leira agadi madugi furup to ge aspiration do madu maning hanba tai haibasi masu aikoi haibom thoe Kariginoda collective well-being ama yengbada aigi individual community dugi interest tuna akaiba pir agadi individual community dugi interest to maning halaga chapa ma mathau tai akoina hingina si haiba wai so agadi common good mathiba akoi punama ki oiba aino si khudam bizagiba economic development fazana phanba aduga aikoi law and order fazana sana patha fazana leiba amasung semi loan fazana paraga amatoiba chang manaba thakta amasung leiriba manipur ge prajana furup amaga yengnabada aina mangaire aigi furup na machaure nangna pikpani achobani nang sai ahoi pabung haibigi bada minority gai ba wai sisu topo parabane ba mase karigin equal citizen ne aduga haidiba group singi minority and haidiba wasa akoigi madugi wanto gam lei ko madu le haijara roi adubu admasigida kokta amadi changoba mamato tai furup amana sothana leiraga de ngasa haije guna apun manipur gi wanto ta roi furup punamak manaba thakta chingkhatna bo hona gadabni chithambal chingkhatna bo ngamna hona da mi yeng so hongadabane lawai imphal nupi nupa ina kai nupi dia duni adani lawai dia duni adigi chingina dune dana nganga lerega badi ari ba chatna draba malem da chatna draba wakhal lo na mane bado nupi nupa manaba thakta puruna bohna ba laiminari ba furu masa singsu yengba ngamba madugi miyengda aduga khenna ba dusu akoi ge celebrate to bongamba haitare ko amachu change ba akoi sida faminari ba mayam je macha kamta mana ponte bes Lady Mayam Seko. Aduna Wakalon land and Ikoina difference lady Besisu reality Nekogi. And the community Magi Kenaba Fiji Chaksadagi, Line Sriaro and Assisimo, Aigi Punsida Hanman Niki Upis. Kainoda, Aina to Katam like to the money pull you in Manga Pomatam the day, Aina Togena Togo Tables. Aina Togena Togo. Adu le paksi orega de boat cover numitu da akoi khamana kanu podo upsale yengonda aina uken puru na te baite mayam na pamja na magi do aina du ngai te na koks lok to giri taw na ina mulo budi lok so ebo ko lako adu su nanda na chatla gai mayam na kai noi khale ba miyam na magi feeling of fongdori ne ai su sisira lok to ga ngange to ro be ba kai da ai sis mai phasan ga tong to ro ase kai no da mse ai gi sikap te na te anything am like say to look wang ngam dai dai se thom phi electric lok thok le ba are da akoi member khar na hai le ba yam phaje ye khang de or nei photo na mai yeng ta nei se kaza bro phaja da bro to am ti ye ai koi ni pina bu sai ye na ga mi chi bu khasa le ngo da are da tu pi je the photo na bro ke nom se ta ore mai da or sala yeng zarur ke tu mo de ko ado aina hek ke mase ngana reception na mitu su akoi ke pomai gi jacket ma pireba chap cha gi ba ne upada adu ngasi su ayu ki maring gi ichina khara la ma mo youtube pi mo upsalame adu cha de kok to mai tu pi du adu jacket di faze adu di ngasa illaga ai interview su pirang ma ha ka ne ba no ngandin do function khuding ngang ba de sige chingi ke no ma lillaga community ni de se le ngasi na mo se politician on do hore ha ka de ne Adugi wanate my mind is respecting people's feeling. They wanted to make me wear this, so I wear it. Aduga fazana magadi style on thosi ay mara morta dunko ani adi wani adi aduna ay koina hojik tawgodori ba bibam sida aina wahi amani ga thamjaring ga da ki chen ki ba lilong kendagi isinau imram da khara haije ge duga kana no wa gi ba mayam gi aina khanjaba wa to khara soi thamjarang ge an bada ai khoi gi election gi inner agent wa bigi ba missing mo yam da sata ge khange handaki tawda vote ka pa chingtho ga phui se atopa party na te ai khoi gi party gi agent na dan ai mokta da ai gi yumam khangbiyo bra ai gi mukta nongoi pairaga ai pha do ge tawraga la me threat to ne do khangbiyo bra adu ne hana da ki su adu de de ngai da wa nga ngo gi ai gi gari thugai ram gi incident am thokra bane irang ho gola poda adu
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯨ ꯔꯨꯃꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯨꯃꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯇꯩ ꯃꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯗ ꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯋꯥꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯐꯨꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯋꯥꯔꯒ ꯐꯨꯈꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯎꯅꯩꯑꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯃꯇꯨꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯅꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯣꯛꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯔꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯎꯅꯩ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯥꯛꯀ ꯆꯥꯅꯖꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯔꯤꯗꯨꯅ ꯍꯪꯉꯤꯌꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯗꯤ ꯎꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯎꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯩꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯃꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯎꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯎꯅꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯨꯞ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯆꯥꯛ ꯁꯤꯜꯂꯤꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯟꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦꯅ ꯏꯚꯟ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯇꯝꯃꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSY ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯂꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯂꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕ It's my responsibility to serve and do something for my state and my people. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯩꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯈꯟ Charity begins at home ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯁꯔꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕꯕꯨꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯥꯎꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯅꯤꯁꯦ ꯂꯋꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯁ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯄꯤꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ
मोइना हाइदे सादन कि थौबाल नाक्ता कारे गाय ता हाइजलकदोइने दुबो यामना फजरिदि 60% दगी हेना बियॉन्ड थौबाल थादरे अदुनदि हंदक लाइबा मेंदे से कम्युनलाइज तौरगा लिलोंग नत्रगा लवा इम्फाल गाइना खाइदोके न तौरपो मिसिदा थीना ngangbiyu हाइबियु हंदक फंगिसे 51% ने फंगिबनी बोल लाख अमग लिसिंग तरा अमुक हेनबदि मनुंग द लिसिंग हुमफु मंगा दगिन हुमजा मुक्ति थौबाल केंद्र नति हाइबु कौबिगनु हायो अदुगा कुंथ्रा गा निथोय लेबा कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इन पाहोबदा कुनिथोय अमखोयनि हेले खोयन फर्स्ट टाइम अदुना मैंडेट नि लाइबसे मियाम की एक्सप्रेशन ने आई मिंग दो इन चलबनिना आइना हेक वोट लोइबो निमित दाइसु कीबो फावे बोज ले पाके द खंजब इमोन द बाबो जिकी आइना असोय ngam तो कदरा हाइबगी अकीबा म लइबो इमोन मसिन ने आइना ngasai हाइजरिदो मपी मपा आइना भोट का बाय खोय द यंबिरकनु मपी मपा असेंगदी मिचम मियाम ओइगदबनी आइना प्रेस की सिनावदसो मयाम ताबिरबदि खंगनान हांदे हाइजबनी थोंगा लेना क्वेश्चन हंगबा ngambyu आइंगोंदसो हंगबियु आई कैसु एफआईआर पालो ओय हंगबियु क्वेश्चन मीडिया इन हाइग्रन अदुना मसिन डेमोक्रेसी की वांदोक से तौनिंग थबक याम लई आइगी चेनबिरिबो वर्कर नुसिबिर मैम से अखोय पुनमक तौमिनसे इमा लेपा इरमदम सिबु अनो गमाय के चुमना होनबगी खोंगमी नानबियु बियु मयाम लीडर एसु केसनते लीडर एबु जिक तौरिसिन मसा मसा ना लीड तौजरगा वोट खोमा मिदो लीडर न तौरकुनते बा लीडिंग मैसे मसागे एवरीबॉडी इज अ लीडर अन पुंजन लगा तौबदा अइन ngamjab mang khara lei adua lilong yamna fertile loiba place ni ai su sat la yam lei muslim community da kisu ai gi makha da PhD tawba ina takpa aso sang loiba sat su yam lei aduna oza oiba da gi civil service ta lei da gi ko da gi scholar lei ai ga loina rakpa business ta su yawi aduna aina aroiba da thamjeling bo wa khomse Ojik la iba political culture se India da खाइबुंग ताहलगा polarization तौरगा chance लौबसे आइना electoral politics से संग इबा अमसुंग कांग्रेस पार्टी choose तौरपगी मरमदी number 1 मयाम थिरपगी मनुंगदा fruit amaga fruit manunga nungsi handana bogonaraga segairaga vote kana na bogonabagi culture do adugi mayok ta lepa hanada ki suleptana na ko nupa me ai consider ba masi de consider sunya ya ningde mayam su ko wi no pai haina bani wakhan ni iramda maise ai gi ipa se akoi jamni imana nung thombam ni biology ki theory de yengadi 23 chromosome se imana de gi laini ai on the 23 mana ipa da gi laini chapmana da gi blood ta yenga da ima tan khaimani ipa tan khaim ne dunaina ipa akoi jam hoile se kari no biological mana da bani culture gi wane basiti akoi wakhalon gi wane ana mayamna akoi gi isinau pangal isinau le bini se ai di emara ta so ha ba muslim guys ai ngonde alien noi ba male ngonde di pangal harga ngai sa bang to ai gi mi oi boi khanje be sa da ai gi wakhan gi wane mayamna yaning ba yaning da budi ko to pole adu ga mi min lepcha ba dharma da sida bi no mam pam ba dharma chalan biu adu ga culture ai bu na akoi gi foundation ne iron ti na ri bani na da is hawan sitsidle le minare ne ba soina ne pana adama chalugera brindaban chalugera ha vatican de chalugera halak padas airport de tum mada kainum phambira mani mayam phawdro kaino ma tawbune ba igi belonging is adu ne ba achita point ba chawina ba ngata ni nungsi sana na le mina bam changi akoi masan mata polarization da bugi politics economy chu chokani akoi gi law and order so loi cholakani aduna madu gi mayok te lepiu achum balambi chin mada hada number 1 tare dun handa ihan han reception jo khoi sila pangtho isa masi lilong na dum mamang thara chana balam jen ta na se kendra ma kendra wa kana na chum to bung mi ai bagi mathangi election da su aduna lilong na su dum fast na bo hona biu aduga mathangda nasai ki khaibung to hang politics story ba sugum bagi politics madu bu sandu iba madu gu ma do di maru fang na muthlaga langthoki ba ma mathau haibase masi hairaga iswai da sum tension jaragi aina loisan lingai mamang da aina vote mamang da lauza bani ahum lat lauza ga mayam pe na ba mu to khumbiro vote ka le na to ko ya de ba masi se yai ko maya ai lauza pe na ba lawiro ko
इमा लेपाकना मणिपुर इमाना इमा लेपाकना लाइफमिनरसे थोइदोक हेंदोक नै काय खुमना जराबा ओजा बिमोल कोइजम हंदकी इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी अनोबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होइना एकोय पुनमंग खल्लबगी वाफम यामना मेक सेंगना मियाम पुनमंग ताबिखे मथंग सिदी सांगना चथरक प्रोग्राम सी लुसिंग कया वांगांग नबगी दमक लेरी अदुबो प्रोग्राम सी लाइबा लुसिंग सिंगी असिंब कया लेबा अदुना मरम ओइरगा टेंशन दबा यारकबना मरम ओइरगा थौरम सी लोइसननबगी दमकता ngasiगी थौरम सिबो थागत वाही यावबिरिबो ख्वाई पुनमकता थागत वारोल पिबिननबगी दमकता माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एमपीसीसी की चेयर मोहम्मद जाकिर हुसैन बो कोक्सिंजे Assalamu alaikum. Today, reception ceremony of newly elected Honorable Member of Parliament Lok Sabha, namely Sri Angomcha Bimola Koijam gi reception gi program asida da is the lengsin diriba kai khumna jariba tam ahumlak thangna Manipur gi Chief Minister Oibiram Laba aigi nungsi jaraba pabung Honorable CLP leader Sri Okram Ibobi bu ngasi asigumba Lilong Kendra ki campaign committee ki mic to phondok chari ngasi asigumba tharomasi buma pung phan dibagi namakta mathangda ai khoi khai bu losing biriba Pradesh Congress Committee Manipur gi president gi thaugai su pu biriba ai gi yamba nungsi jaraba tamo kaisa mega chandra busu honorable MLA busu ngasi gi asigumba sinjalang jeba campaign committee Lilong gi mai gi thagat pu phondok jari loinana Sri T.I.S. Lokeswar, former speaker and presently treasurer Pradesh Congress Committee Manipur busu aigi maiki dagi thagat phondok jari loinana ngasigi aikhoi mayamna Lilong Kendrana historic win wahen gi basigumba aikhoi gi Manipur gi kendra kunthra gani thoida Lilong Kendrana first han biduna bahut lising kun mato 21,788 votes piraga kendra kunthra thoi gi manungda first han giba loinana apunba oina vote lakh aba hena huge margin da mai paklakhiba aikhoi khwai punaba ngasibu aikhoi mayamna taramna okpagi thoram pangthok biriba adugumba mingone panjarabada aigi oza Sri Angomcha Bimol Akoijam bu ngasigi Lilong Kendra election campaign committee gi mai dagi taramna okjaba musung thagat phondok jari loinana ngasi tinbiriba dai da lengsin biriba leader sing Pradesh Congress Committee gi leader sing loinana gi iyamba honorable ex-MLA Muhammad Fazur Rahim aduga party gina working president MPCC wa biribasu aigi maike dagi amadi sinjariba campaign committee gi maike dagi thagat phondok jari hena thoina thagat jaribadi aikhoi gi kendra gi Lilong Kendra gi nungsi jaro praja sing asi gi thoramasi mopung khan biriba boring khuding makte gi lengbi rakliba phai pun amapu campaign committee gi maike dagi amadi oza gi maike dagi PCC gi maike dagi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯁꯨ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕ ꯄꯟꯗꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯦꯡꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯅ ꯃꯩ ꯍꯧꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯛꯂꯛꯂꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯍꯜꯂꯤꯕ प्रजाꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯅꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ngasi Lilong Kendrana Manipur gi asigumba इतिहास से सेमखिबनी हाइबा वफम असि थमजबो लोइनना आइगी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू दुआ तो से थबक से चिलकपुर मरम मोरगा अथुबिदा होगटपिगी वाफम लेरे दुबा अरोइबगी वारोइ सिनसे कोई दुआ मन लोइसलगा आइखोइ अवोन मणिपुर अनोब मणिपुर अनोब भारत म पुरप याननबगी दमक दुआना रोइबो ओइछि हाइदन दुआ सिफाउदंदी आइखोइ पुनमक सरुप यामिनकिसि अदोगा ngasi ga sigum laba aroibagi closing duआ सिपिबिननबगी दमकता इकाइ खुनजरबा हानगी प्रेसिडेंट ओइबिरंबा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इकाई खुमनजरबा मौलाना वहीदुरबो दुआ तौबिननबगी दमकता नोलुकना कौसंजर अल्लाहुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रब्बल